ngofi. Na o iloa wa i taulele ale tasi tama o le isona mafau. Na uiane o ia i le ala e la tane le fitaula inga ala e nofo i le fafine. Na ia aluane i le ala i lona fale. I le sengi, i le afiafi, i le tulu opo, i le po uliuli. Fauta fo i na fitaia i mai e le fafine ua ofu i le ofo le fafine telitane. Po ia te ia fo i le loto pepelo, ua leo leo a o ia ma le baunga ta. Ua le nofo tu mau na bae i lona fale. Se i tu waso wai fafo. Se i tu waso wai malai. Na te lama fo i e la tane i fitaula inga ala o malava. Na ia pue atu fo i a teia. Masongi a teia ua mata fale mama ua fa peatu i a teia. Ua ia te au taulanga fa aftai. O le aso nei. O o matu ai mea na o tauto ai. O le mea lea na o sa wai e fa aftai i a te oe. E sa ili lava i a te oe. Ua o maua fo i oe. Ua fofola lo moenga i ie afu. O le ie pule mai e kupito. Ua o lulu ina lo moenga i le muro. Ma a loe marikina momi. Sa wia. Ina ta fa amari lie ile lofa. Se iau o le tae au. Ia ta fia lava le fea alfani. Awa. Ele ia ila utane ilona fale. Walu o ia le malanga mamao. Walu mai ele tanga tupe. E sau o ia ilona ainga le masina e fato awa aia. Na ia fa se ia te ia le tele o ana tong fiti. Na ia tosina o ia iona lau ngutu fa ole. Wa muli loa o ia te ia. E pei o le povi walu afasia. E pei o le vale walu ila o inga o nonoanga. Se ia ati le ui lo nate. E pei o na fa vave atu le manu le mailei. Na te leiloa o saunia le mate ai o ia. O le neile whanawe. Ia o tau whaalongo mai e tau. Ia wai mai o tau talinga i upo lo ngutu. Aua ne ia whelo loto i o nala. Aua ne iesu se atu i ona mga ala. Awa e to tele wala fatuina e ia ua manunua. O e malolosi lava o ila tu uma e o fasiotia e ia. O lona fale, o le ala i se oli lea, e alu i foai i ana, o le oti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
loa ila uo o Yesu e alufa vale anga malu sauni ali faa o la tanga wa mana loa uanga sala wa ai oe de ie sia Yesu le ala ile manuia fa atau pati mai o so ilunga alanga o sana aleluia da tau oli fata sine matato vi ia lona lele o Yesu le a ua manu malo da tau ua ia mua o sana i mai tuli sota ai Yesu ua lata mai Pese mai Si iyo lima maalanga lau whakatai Ya Yesu le tuku O ia ua mafuai Iyo e lalo mai Ai sau si mai a mi ia le matai Ya Yesu le tuku O ia ua mafuai Iyo e pese mai Iyo lima maalanga lau whakatai Na Yesu le tuku O ia ua mafuai Iyo e lalo mai Ai sau si mai a mi ia le matai Na Yesu le tuku O ia ua mafuai fo le nei vai ngol tai o te fatalo fatu ma fa felo ia tu le pai mo ngol tatu wa tunu ia wa mai mo mai ma sili mai foi ma to ma wa mai po kala me Fiafia Mai le tai mo le tai au man manatu lo so lo ngale le ma manu ia le tai o fo le lo fo le tu o se fa bo ponga fo ni o tatu po kala me fatalo fa por fa felo ai tu asina pe ona masani il tatu po kala me ya so to fio va ya so tasi ai le se lo al po kala me fatalo fa tu tapo ingane tatu tamam tina mat tua nei po kalame o whapitoa, mo o tau, i o tau whaiva mo o tau tiute, i mo o malawa. Mana tolo, i eili pele anga le lei, ma le lofo le atua i ate o tau, e ale le whaamalo o longa le lei, fo i ale vi inga i le atua, ona o lona anga le lei, ma lana tau singa, ma lana pui pui inga i ate o tau tua asina. Sina, o le whaoponga nei tato po kalame, lewa se i maile nei fo i teimo le tai au, lewa, o mali tato po kalame nei le fionga ya mapasua, sau fo i Timoteo, ia tala tulanga masani fa ilo fo ile taimi o lona soifua ia a ola ititi taua nei po kala me le vai ngale taiao la tatu fata tanoa ma tatu tatanoa ni ta te mai moa mai sila ia mau fala ngolongo i foi i tala anga nei foi ta mai tono tatu wa tunu fata lo fatu malanga fa lo mapsua malole soifua mo ni taiao fa kar fa ku le kala inga ki i so fa malole ku male alo malanga pa karo pa fu pa ia pa fong mai o ka ko ku ka pu ai mai waya o fai va manga ia ro o e u tofia wale pa kala ngoinga la maku ai o matu tangata ia tal tono mo ni ia mano ta to te veilo ai e mai mane mere lo fumlanga le le tu lo to so ifua au so se wala buto ia pegole Fatalo pa foi paiolo tu se pasa la lau, son el pule ma la te umala ma
tu fata se o le pio ko so e a ko lu fu lo le ki o fa lo ko ngi ka ya lo por ka me ama ya e mo yele ka fa ngam bor ka fa ka ngam ye ya so lo ko fa fa la ngwa yo pa ya ma sa ngi ngai ki we lo ko fa ti ya ka ho ya ko nyam fa la yo a pe ho ele ku ma va lo ka nga ki o ya malu ya sa mo ya pa ya ngam sa mo ya i ku la ka ma ta e ma lo sei fo mong yo won le va kele ka kele ko fe lo i ai fa ko o le wa a ver po kala me ka ko fe lo ya wa o ko i si pa ma sangi la so pe on ko kala ngo i ku lango ka long ya ai va tai le o le wa ko e mo ka ma fa ma fa ni ta ya o a mai o toina o mo wa ma si mai le tu e fa ta si fu mai fai ka lo la fa nga ruenga ya me si fu de ela ku fu ka po inga ma ku wa me nai lo ai le ku ka si ma ku le ku ma nga ye ma ni kai mi ka ku ma pu kai po kala yo le ma wo le ola tia tu sai mal va si me le so ala le matu o so i fu o wa ai wa su ma ka si nge yo ko sanga ya o ke le ka sanga le lo fo ya tu fo i mai ya pure fa tu no ola mai le nei lo langi ma ka ngofie ka siva fa ko ya sa fa nga ura ku kuira ora ku kuira la ingoro ka ma ya ora inga sa kwa lo inga ka pang ku kuira e nga sa fa no mai o ina yo tua ai ko fie fo yo ko nga yo so ma yo ko fa fi lo ka ma o ki mo keo ero ele si unga ngo faro longo ya ko inga le ma ko la ko inga i pango ku le so fa olo ya olo kinga o wireless ki mo keo se furu kasi o ma ko ko ngi si ya la le ta o le bola banga ngu bela lenga ma ko ora i po mai lo ele si suka si ba ko fa ya kengi ya fiku ya kama ya au mo ngari kai ko fiku yo pasi ya o ana ya ku se pe wa lo ngoli mo le fa no o inga vai kai mi o le langa ma wanga e o la i ku kuila o angi me nga e manga kuila so ele o angi me yo e manga kuila so ele kiki yo ma ko o poruma ma ko po se me wa fiku ko sanga ma ko le ma ko sa vai i vo le me la ele e ma ko lo ki nga ma ko ngofo nga morisi por la que le hace fútbol cosa e ma ko me lo i porui i al calapo i moka ma ko fonga e ma fa sanga ko ngala mal mala ku le ka wo di si ngonga ia pole a pie pak ia pole la calapo o ngonga fa ngonga me yo ngala sama ku ola i foi ma onga ya hui ya onga yo o la onga ya hui ka ko ama kai ku la lu mi onga purai mi ya ro ko la ia sama wa ma ko i ku la le pia prime ma lifa ya ngalo le vai ka o le pe o ke ya ku la o pa ko ngalo lu sa mo me lo le ma le fa una le fa le biso la kalia nga ka me junga le lima fa ka fa ho le ya ku mali le si ba nga ku ya yo ku ya nga la ku ula nga lua o la ku mu ya nga la ma ku o me lo ma ku nga fa o me ma ku ba le se fu ya mo nga ma yo so nga form 1 form 2 ya fa o mo lo o i vai mo so o si ya nga le ku ma ro al vai mo nga ma ku nga o si vai mo ia fa uma ro nga longo se fu ia mo ro ku si fu gale o ku e lua ku si o ku ska fa uma ku si e ma o nga ru ia ka fa ura ia si wa wa ku si pesenga e ru wa le mo wa lo ku ka ya mo pa ro la pa pa ia
E ngā umere ngā pese ngā reo o mōsia ngā ruenga ele a foi o fiso whakuanga. Ia, o ngara sa i ele o lau koinga. Sa whai au ngai malu fōu. Ia, mape pia kausanga. Ngā so elea i le fua whangua. Ia, whai mairo i le agriculture. Ia, o koe mawa koe lo maru wawango e ngā lea koe mako marisia uariga. Ia, me wele ka o le field assistant. Pungare ia o leo e vai e whangua inu kai kasi. Mai kau po lale o lale giu rengu, marengu. Ia mea ngai wha mau pungare ma mai li poki. Ia mo meo o le kai minga o le kero wha mai whai wa. Ia mo mea pungare lau whasi ia po. Ia mai o li poki ngai, li poki mai mako o ngu ia mga o mea mea. Ia wapuina kia e ngā ngu kai kasi mea. O giu ia wakura leo ka o le nuo e ngā mai ia mea ngā o giu ma whaamiri ngā o whai. E koe ko hoka le aki ai o lako whakoanga mea pena. Ina vai kai meo koa o ngā puso. O angi meo e mga kua i ngā vai kai meo e aonga. E angi kou mea ai mea ai ngā vida onga. Ai haka miki a onga. Ia e sa ore le ia. Ia. E laki a maua hoi popo hoka le uua. Ia rakura a ora le kaimeo e hunga le a ele popo vangu. Ia ngā kongi a le ala kāhoi ka ape popo ia kupiro. Kau whaoro pasi popo ka wiki o ngā kai o momo ia le rei a le hoi. Ia pau a wole momo so wamo. Ia pio mea ngai ngu moa sua popo ngā kai eo. Mea lono i laro māturu mau. Ia langa kunga le pio. Ai Maria. Maria, foi ngā mai kai mio, o le aunga nā kou ia. E an suanga ngaruanga ngā vai kai mio ko. Ngā whai ngofi ngā suanga ngaruanga. E kusa suanga kā ngaruanga, e su ngofi ale me ai e le va. E o mā kou whale ia o si au ko inga. E ko inga ngaruanga. Ia, o ku mai lea kanga whai, kuroua. Ai kai. Ia ko inga kukuira le masangi au. Ya, o ya nga fes ko a ruela nga ruela ya sau mare. Ya, le ka o ka ko fai, o ala ba me ngole ya, e fi wa pa nga nga fu ba ya so. Ya, a kere la que foi pa la maku. Ba o ke me fo, pa me ira maku yo lo ko ku me so ba yo. Ke mi pa usu fo. Ya, o me no la ya, e fa yo me fa la ko fo. Ya me fo me il maku fa. Ia aisa. Ia, paso surare makua ia. O ngala pa sanga ingo maku mare. Malaku e pio mea ngā maka pio le iwa ko sanga. I maku ma sa wai wai ngai malaku. Wa ngala e koru ia ka ronga whai. Whao ngā ele paka. O le ka polo le ia maku ngā sol pa wakulo ngale maku le. Ia malaka pi e whai hoi laki ki parangi. Ia pia sa wai whai ki parangi. E ngana ia, e mori ia, a kua ia. Abele akwa parangi, me ngai ka ore keri ia. Ia, a une pe wai ngā libapu, ia, se rengi me ke mawai, a mauro se rengi. E mankura titia wa, ore ngā se rengi. E mawai ala usuka, mo ele masima wa. E ngā so ka ngofio mea. Ia, mawai ora mare si au me wapopo si ngā pangi po sa whorao. Ia mera ngā oe ia, o isi mea mai i, ngare wai roa le alo makua. E pakere kua wisi o ki ngā wale. Ia, e rai roa ngā ranga karukiri, ia mesera ia, a sko ngā i wapio ngā e whai tournaments o ngare. Ako ia parangi ia, ale le ia lau parangi. E rua se rengi, wai rua kapisanga rai la sko ngā. Ale ia lau parangi, ia e kou se rengi, ia polifa se rengi. Ya, o mea huinga, ya, paso surivare o ranga i ngā. Ya, a makaronga o kuroma, ki le polo honga le vai, i le lakapi, o rana u whai le lakapi, ya, o mai kawa lea, whanau kusanga po sipuru kolu, sipuru pāu, ko sanga oro. Ya, ngā leo ngā au sa whai ia, le yungi le sa mo le kaiminga. O ngā au sa, e kolu au ngu, ma au nā, au whunga le peo, au kalapu hungale o au marisi kawanga ise au marisi o au pole mai
Ya mare aula al pailake pilots o aula nga ko o kalap au ngu nga o vai ala o pia ma o le pea o aula nga ka o o ka ko ia mi ngale ia pi ma si o angi me o i lava ke mi a o e finga luenga o la se ke lo un ko kongi nga vai ke mi a oi ma ke le si e pa wale me wale ka Fiafia ma wasaka pau se furu pau o la wale nga o yo pio se le nga vai ke mi fa ko asu ya ku pero un piku cara ya ke mi nga ye ya ela ka a se furu pau o le ke yo o ga ke mi le ngi mi o vai ai o vai pe o vai o ku pe ka ke bo vai so se furu pau ba nga bo la yo ya po nga me po le fa po si ka falao ya o nga yo a esa hora Fiafia ya se me pone que quiero ingo o kare ai o ka fa o po e mo ara lu ko kongi e o pe a bilu ka mamuru ki ele ka wanga se ku pe ko inga mal lo mako e fu a ka ga o kare pe a fa ai ka si la me si mal lo mako e fia ya ku are ya que quiero ko ya va ku lo lu ka ai bo lo pa wi ka ke va oye pa ka ya me si la ko mo si me o la sau kilo la vai ke mi mo pso ile ko va nga fa ile mo mole ko ko ingo o fa au la se nga vai ke mi o ko ile wa va ile ka mamru ki nga wangi me ka ko ile fa au nga vai ke ya mo o lo ko mala o fa au ya sa fa au mo ya o ma wi ala mo ta fa il ma ko ka fa le me ma fa pega va loku ya ele mi sia me masanya va ile loku ka ulanga me ma ona ia fa maki vo ya fa un manga me fa se ngu o ki nga ka maki ya oi po o lovely o la figo tu tu nga lovely ya ale kwa ka ma kwa i sangap ia so far ko ya o ia ko ngap ma ko ri monga o fa nga ru fe ka wi male ko ri o sti o mi nga pinga wa o nga po mi nga ru fe ka ma keki era ma ku si ba ku wa si nga la ko pole o so ku ri o so nga ira ka ma nga ma mo soli o ia le o como la ku kuina ya esa va como ora ele si fale fa uma nga so sa ele so o era la inga fo ya ora ko ma ku la kapi ele me nga sa fa ye ku pulanga la ki ma ku ia ma le au o vale que mirar caro pa ma caro la vele mu ki vele la ura ki uma la nga vele le cura kai ko la pi ko kai nga le mai fa to vele la fa pu kwa o kai mi au ke squaia ha lunga pa o kamo nga le o kam fi e ma ka kwa pi yo ko fa pu me la ko ba yo o me nga ku nga mai ke yo ora kula o era inga a pawal me nguringa o fare so so ngine ora kula por eso wa ku ai inga po mai ora o de yo ke nga o que aqui eu ya ora o si que esa hora mo lo caro ora como que ir le fanga o un uso ma que el aquí a Fiafia o maka caro ya o kulo o kulo la ki ga ka ora o ko ka la ke wa ya o mo ga me nga asko ga mo ko la ki ga mo yo mo muri vo ga le pa ele la cuela el macaire a la uraki ga ko ya o so vale que le wa fe fo ele fa la inga le va pe un ele masangue ya la cuela ya e va masangue e nga ho le va ka mo ke yo nga la sa ya va ngo foro mas que makai o kari mai foi lo mga ya ke si me pe ma ya sa ma foi po o mga ma o mga e o dai
O ko fia ngi ngai alu. Mas yo akorima. Lua kinga kurkama. Ya, malo fa tai ya lewa fa fonga ba tatu wa tunu. Ile sa uanga mata mo fi ya po ole. Ba nga fo le fa poponga tatu po kala mel fa talo foi tu asin sina. Pi ona mo se fa tata no nga male afia nga ma por sua sa foi. Timoteo nei tai mo le taiao. Mana tu le na ua manino le fa fonga le nei taiao. Tulanga o nei po kala me ma le taua. Nei po kala me mo to ta mam tira ma tua. Ya ala to lunga tatu po kala me. La bon modela alo fa angol ta mai ma pusua. Ya I ainga bo mai masan. To tele o la tu olo. La tu si le fia fo nei ta ma I lunga tatu po kala me langa o isi ya to ina. E fai mo la to tatu le tio. Ya e mesi ate mo ta longa. Ya wa nga fo ile wa si mai mo mal tatu watunu. E mulinga fo ya onga au teitas ia I manatu fo ona ito ina lo tap po I fai valo filima ia so teitas ia so no ia mapsuo bon modia lo fa anga ma fa modia ngai na eu ainga ia mai se wo mai masani lo mai mo mai tap po kala menita yao ia fa tai mo le no era trenga tia ia o fa anga masani lava ia matou e kalesia I o tau e va pe foi matou ma tanga fale atunu le Samoa tiae ia la le to lo unio to suafa le ingalo foi sisi ia mas pasea stay muri ia o paia Samoa mo na fainga ia ele o espam talanga o paia mai le babau e ora va fa babau pe o mau e fonga o lato foi awale pe o ainga mo na tama ia o meu mana o masalera o foi launga ia io lato foi ba o lo filima ai mo nei temi mo le atu le nga fa tai tia sa mana ia fo show o ponga le a po sia mo nga pa nga po la foi po le ia fa tai ia lo mana ia mai o lo tangata ia mo ni hau ia ono ka ku le ki wa kele sa pie manga wa e fa ia ma ka ka ku le ia ala o kiro ko e se mario por kalam malo aka ko le foi vai lo soi ia ku ri pele tu lo soi fu wa fe ga ma ruenga lo kapu ia ka ko ku io na fa fi inga la ma ku ma ia me se voltu pura ga ia mo le nganga o le foi por kalam ia fa lo ia ma ska ia ole ki ai ole soi fo mo le ranga ole sta ia fa tupu ole skai la fa ki ngo le lo wa le se lo ia o ke kongwe fa fuore pe ia fungale o rau fa ole ku ngo fa le o fa le ki ai le ro fa la ai le alu ku ngo ro vinga le so ro ai pe nga amaka mo ia le soi fo nga mo le ranga io kaku boy bisa ai le alu le kungoa lo winga el makira inga lo ku mamoro kiga ya ma sagi le kungoa e fai foi inga fa so el faleo ya onga la le falki e ke aro quala di sa foi wa ko ya ki ole onga le lo foi patino lo foi aro o warka ko inga io se kala aku le bule ai mangu ke le au pai ba alo filima la kalenga kia e ku was fa ka po bule amanga io ya alo po ye ya so fo fonga era ko fa fa la unga ai fo ye le vinga lo ka ko ma la o le pule a lo ko so fo mo ma ko dai ya tai ba sua ta walunga tato po kala mana yo fa so mo le mbula tama le lofa e lau tua I mea uma. I lau tau tua I tua lumpuka, si e se e ma le whaleo, si e o ana e sa wha ilu ma le whaletele. O lo langa le tau tua. Ia, le ua ai tātou le newa I taimi, o le maana I o le whaasoa o tau alunga ili nei tai au o le tātou pokalame a. Whaftai mapsua I lau sao mātango fia lunga pokalame tamam tina mātua. Ia, le ua, maana I lau whaasoa fo nei tai au. Ia, o tala fo le tūlanga le mātango fia, pa fa manianga le tu wa saatu ya te o tama ia fa pe fo le fanau ia talo lo fangia le tu lo sifua mo fa malolonga le ia to
o me alo soifua ua le tautuaina langa iai o tofi mo fai valofili mai tono le kalesia ia me se foi nisi o mafutanga o lo e tautua ai mo le tatou aturupe ona i le Samoa tiai ia to family ali ia le ngana ia ua le tautuaina pe ona i pokalame na e au ngā tele mo nei tupulanga talavou e me se nei whanau ia family tele le atua ia te o le tama ia ma o tōrunga tuai malpokalame le Fiafia Mai malpokalame a le tua a sinsina le whaatalofa ma le whaafeiloi tua a sinsina tuli te tau mai ia le aso tofi o le vasa fau sisi whapoponga le tātou pokalame le ase ngana ma se tautua te tia malpokalame le Fiafia Mai ia ma le tautuaina o tama nai tua a sinsina le nei aso o le tautamali i lau whaafonga whaamangalo se lo vai manuia tele nei aso soifua mai manuia. E te mana o e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavae le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiaviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID is fluiva, mo i lātou es fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taibale wate lewa se mali mai lewa toi fitu minuta ntalo le tu las fulu fa fonga tatu watu tau tinonga mata ngo fia le leita e ao le afionga e mapusua ilona saifu tau tua e mai se fo ilona saifu auna ilona tupu ai tono lona ainga mata ngo fia tele le fasoa mai nei tamama nei tina mata tua ya ilunga le pokalame ia le fa malo fa tai ya e taua tele le toi tilo mo toi baba ia tatu matua ai mai se fo tatu runga li o whanau, bava ai le lumanai, bava ai le tāpenanga mai sa ngai mai ai nei tātou mātua i laso, leo tātou se ema lewa i te miu manu i ai tātou, le leo se ema lipokalame mo tātou le tautua malaunanga tāua, leo whatas malisunga a Victor, malo se fo manu i a Victor nei tai au. Saya tu patalo pakal bersungai Victor ni cah for Victor. Ya, patalo pemula dengan patalo orang sungai cia ya malu lapan sai malu pola lau sungai cah pun ya patalo pola pakfong mau sama semua semalawan lei cah ya malu lapan sai malu pola pak ya tu. Lei Victor sao ya? Ya, mul fon tulang kalau ia tu cuba nangan lei cah ya mulang falal. Ya, saya lepas cia mun masa wano si amasa tu taso pau presini oleh taso dua sala di mawalu
o le kakotiso le talava liwa sene manatua pa pe uturo sa ia matou susene le te se pa pe uturo ta'avale o le whangaina rau Apple Car Taxi po le Airpoint a pa pe lo ye sau kado Airpoint ia whasiri ko i tono tato pamu a nisi o la whanga luenga i wati ato le kade ki tanga scan a whangaina pura ta pei a pa pe nei so ta pei i whai asenga whangara ta pei uturo ta'avale ia matou ia ngata po le whangkesi LPG kalama fento vi fio na le dua su fitu sala fa pe no kuai lo con kesi po no elea po ia fainga nga swapa ba su con kesi po mai ma to fa su sala te to mio ia mana toro swapa me se foi ta numero e tu foi ta tipo so man sa mio e te ma ko tona ta to se i te man ma le foi se sia da ta ia se soni pe le te ina ro pe si ro ta ba ia ma to i va ia so ta tasi a nga e me ta to fa di mio o le tato to atusi o le tasi di matolu istama ki vote apa pena kau si se me fa yoro full service e fa tino ia matolu full service e ngata po ilea ia ola wa chai free service i tato for simio ia apa pena kau si sa pu pa se fa tino to mi va so tato pu pa sa lua su tara de so se sta vale la va po so se po vidi no mo ia matolu pu pa se temene ka sno ko ngata po le fa tino matolu lisi Dua nisi maulunga tole nisi tato poli lis nga to pole tato fair apa pengulo ke kele fa fupa ta vale ya pole piki aku po ya if I can fa pi ya mato ya tato fair with facts with fails editi lights fa pi ya mato pale fa mato to ma fa pro sa apa pengulo fa de tonu ni le au ki photo fa lo pa mo linga o so ma test po nga wore fa se de por one ya fa mai na ko tato scanner ma ro ta vale na yai kalau mau tak sabar pasal sabar itu sabar tuai kalau pilih dengan masa le masa tak balik apa yang awak itu kami boleh ya ini buat di musuh sah asal sih macam ini tak suara tuai ni sudah sabar pasal sabar itu sabar tuai sabar mulai masuk hotel sabar itu mau pulang SUV cars moga ngata kereta tu hypercar rakua truck apa tak pick up for Ranger Hilux zaman ini sen lo mo le tu ye try mo for we try uma ni fa ma ya pa la po alua suru makta so mo to ia bale ta so disi mo le sno ko ma fa pi ya so la ko ya ta tanga ko ma to ta va de ka tena ko so pick up ile ma to fa ta va de sa de ngato e no ta va de to ya va so ta va po ma ya ma to mo fo la wa cashback ile ta so fa ta va de ora mo ne mo dia do le sen ta va de suru ma ki ngara pestmen a pa lai so sa ina masofata va de telefoni o e va fitu fa to dua o le tato fa pau ile tasi fitu srupe so o tawa mo po tuai ma to fo de ka ko se ki me pio se sta vale lava do mo ma to se ki next sai su lima nga ile dua sfur po dos furlo to fa nga solo peta to special temele mo tato se ki me to le dua sfur nisi mo le fo Ranger Hilux Mitsubishi o le Mazda BT50 o ta vale na o fita to a se ki me le dos fur inisi fa nga solo special temele lo mo le lang si viva malang rudi o mata to nang pa so dua language so ia lo fanga solo temene apa pe ko so sa se ki me ku mo lo piki apu ya ono pu pa ia su mai lo fanga solo pesco so apa pe uma lo to se ki me ku so fo le ta to ma sandi ya se pa faro ta varis furi ro alignment ya po lo ida se se ro alignment ya mato pa to tasi to luanga to lima ta to makta se pen lava pa pengai so fo wi de ma so ya pa ko fara po ya lo mo ta to ma to lima ta va ne vea so chora stima va dun fo ya to ya ta va na ro po un ta mo vea so ne pa penai to so vengi ya mo le ai na to te ya lo mo ta va na o le chora stima si pei ata pei le pai ngata fore lo wins copy si po fara ta vale se fa le po ina no ngaro ta vale i fa mai na le ta tua wins code ya me te foli o iba fitasi to o iba fitasi to ia se vidi mai ai ta fa si po ina ya lo sa mo pena tenga venga ya mato mo se so sani ya fa pero ti mo le mato no ta ia man yo fa iba filima tenga i fe mara sungan meta to va la se va so mo ya mo temene so fo me maria Alo va te tele la sunga vita mo la unanga mo te tua mo ta tau le nei fu tai au ya mo se fo le malu ta tua tinu e se vai nga te fito fisa no ye vita ye ro u ba ku ta u te tia fa te ro ma lo fa tai ya mo le tele fa va le fili mande ya so ya pa pena ko sunga ya so fo ya
lei o le lua fiti whātolu lua o, lua fiti whātolu lua o, po lua fiti tasi tolu o, le tautua maradanga nā sunga Victor lum whai tuatu nātu lunga o tātu pengat whailangi, ia ua fo i tātu tala, ia po tātu unanga mara tautua, mo le malo le tātu tulu nei tai au. Leo tātu du lava le tula sifuru simari whaafonga, ele toi whasalawina o tātu tala mai Samoa. Hey, hey! Oh! O te Fiafia whaafelo i atu le nei fo i tai au mā lo le soifua manuia, alo mai o tala la Radio Samoa. I tala tomua, mū le scrap metal le papakore au ki lani ana nafi mā na vaveo na tinei e le tinei mua na pō. Se fulu lima ta vale fui mū na tau mawhaia le mū le nei le fiafia na nafi. Ma o lea fo ina lapa ta iai a inga no nofo lata ane e tā puni puni wha amalama ma whaitoto au fale, ma tau ma mau ma le nofuanga wa mū. E le ngata i sui o le tinei mua o lea fo ina iai ma leo leo ma e le i whai ngō fie, ona o lea nā tili sa sao i pa o ta avale matino ta avale. Tu ufa atasia talo tai au, o lo ufa awau beso e suenga i le mafua anga o le nei mū. To e tolo po fo ila fono tanga le ministawa onga Erica Stanford, Malona Sui, David Seymour, lea e tala noi nai le polo kalame o lo ufa iai mea aia whanau onga. O lea salua lea na mua muata o e whailua iai. Ma to e tu uma iai ana nafi Fiafi peitai e le i mawhai o na whaatau nuina. Whai mai le ministawa onga, ona o lea e avele whaamua mua e le polo kalame lava le nei o lo ufa iai mea aia whanau onga. O lea watu e vaava aia e whailua ai i se taimi vave. Ai mai a Seymour lea e mamafa i le polo kalame lava le nei, o se vaiaso pisi tele le nei vaiaso ma e le whaapea o le a le whailoai, o le lava i tau mawhai atu iai. E o mai le taime tu ufa ata siei talo tai au e le ito e whaailoa ina mai po o a whea lea ua tolo iai le nei whailoa inga. Ua whaata ia le to o tele i le sao o le tala, ua wha ma vai le kua vana o le whalitupe tu to tonu, e au noa ma se wha ma lamanga o le mafuanga. O le aso tolu tasi o le masina le nei lea ua whaailoa mai e aloa ia i le wha ma vai ngal kuvana, ma ua vave wha ma vai to e tolu tausanga, umalana kone karate. O Adrian Ora o lea fo'i wa ave maona so malolo i le taimi nei lava ma e le to e fo'i mai i lana ngā aluenga. O le taimi lava na saweila wha asilisilanga le nei ana nafi i le awauli, na alo i ai fo'i ma le sui tūlanga o le sui kovana i a Christian Hawke's Bay e wha awa wina tiute o le kovana. E le imanuia tau mawhai ngā tūsitala na nafi e whesiling i le minista o tupe Nicola Willis wha apea isi sui o le maota i le mafu anga o le vave wha amawai o oe. Ai mai le whaatono o le komiti whaafoe o le whalitupe le poana pō, ua whaamawai oa o na o nisi o ana ia lava mafuanga. Whai watu i tala mai au se tālia, le ai ni a onga i le so, vave tapuni pisinisi ma ua whautuaina tangata o lo unonofo i nofuanga i ma ua lunga le lamatia e o ese nei loa. O whaatonunga nei matapenanga wa au mai mo le whaitau miliona o tangata Queenie Selani a o whaatali ai le wha losi o Alfred i le Fiafia na nei. O savini malolosi malolonga leo lo lapata i ai sau te isasae o le stete, ma o le sofo i wa amata tāpuni ai nisi o awala. Whaapeafe malanga inga lautele leo u whaamuta. E o mai ana pōwo o i le fitu se furu no fuanga wa mai atapena mo a inga nei, wa le saunga le mule no nofo pea i o lato fale. A fua i ala matangi ma reporti watu ina mai, o loo fua e o atu i le lua se fulu afe fale o le a afia i lo longa, ma o le afua i waiai nisi o fautuaina le vave tāpena ese. O ana nafi le ana tapena e seitangata mā tutua, mai nisi o no fuanga o loo wha amautu wai ona o le maualunga o le lamatia. O le afia ai Alfred o Queen Selani, wha ato e sau leo se a whai le stete talu mai, le a feiva se lau fitu wha. O Talafona la Radio Samoa, manuia le nei taia. Tasilimo tu, amo. O lea ua tatalaina nei whaatalinoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga nu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyoursay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Ai le ia ulia lea so rua valu o mati. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat.
This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le aho nanga le sabe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whapsota mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Leo ano minuto tene le tula sfulu leo fanga solo le fono sol tato watnu fa wa wina le lafon fa wina le vaenga fa file fa tu le tu sa mo tasi ile le fa tu ina o le ta inga le malo le fionga tu mai palmia malana ka peneta to lima sui o lo o fa tal noina ma wa fa masui o le vaenga fa fai ia so sani la tu mau o le fa tu ina o le kabineta a misel tomate palmia ta inga malo wa umar saunuanga le tai ale vaenga fa file fa tu le tu sa mo tasi le fionga ia la ula le mali toa pola tai va Fosi Smith ia le wa saunua ia le suia fa pule polauli numero lua ia le fionga ia le talaki ai mana ia lo fa fonga inisi ne o saunuanga lo fa wa le saunuanga ia ale suia fa pule ia le fionga ia lo le talaki le nei tai au. Ala lili ta mai buri sudah sa malu mau le le mo ta alo tu sa i la me tu ke diso ala mo ta to fi le mo alo la fi e ti le nama. E wa mo malta mal tala de lei. Fina ngalo tai o di tua ngai. E le ai a se ono. Tu atu ia tai nga. Lau fionga fong. Wa tau nuu. Nisi valo angana. Wa malepe whainga malo. E le tai nga. Fia me na au. Matua manino ai fa le tonu o le taita inga o le malo. Ma ua vanole no fo. E toi palmi ai tu lepa. Aisha, wa ia le fa mau popo ina le atoanga o whainga malo. Sui o i tu malo e tolu sfurfa. Si au, ia sui whainga malo. Wane, wa lea lofania. Wa tau sili i le loto mataua. Ma fōringa mai e le mau tonu. I le taita i whanua le tu alvang whai. O le whesidi. E le mau tonu se taita. E le mau tonu se palemia. E le mau tonu se wa tō fia e Samoa. E taita ia la tunu ule nei. Tālofa. Tālofa whatua tuanga a Samoa. Aisea, maninoa, na oa iai fautuanga. Wao, nisi neo, waloanga. O patia te telefono. E fai mal te telefono tonu. O te funga la au kapineta e fai mal te telefono tonu. Wane, o leo malepe. Mai fea. Fama sino mai o Samoa. No o fautuanga. O le ese sanga le wa tulai mai.
E ao na sa ili mua le ami o tonu. Mo tu au. Aisea, o lewa ve vesi. I sua ngatala. E ta tia da tunu. Ta tia sa ilinga o le ami o tonu. O le hit and run. O le ale tadi na au mai. O rumors mea nā. Le ata mai wha politiki le nāna u whenga le whongtalai. Leo ma lepe e tātou o tunu. Pēna o i wha tō whala inga. Ale whionga le tai o le malo i mea nei. Pele ai. O mautinoa. E le ma maola na sila sila. Nā te le sila fia manino taunu unga. O ana whai unga whai. Wa fia ai ma whauwhaunga lelelei. Fia pāne mia. E la tunu le nei. Lea mana ia sa mātou whautuanga. Lea mana ia sa mātou tua lalo. O se tai e le whautuaina. E le tala ina le whaita toa. E alofa ia Samoa. O se tai e lea mana ia se autautua. O se tai e le ai ia se alofa. Ma ninoa le mai tau mai a Samoa. Ta alofa se tātou atunu. I ono le taimi lau whiong. O le mātou toi upu. Lau whiong al whong talai. Whiong al whong talai. E mawhai le tangata. E le mawhai le tangata whātau wā. Ma le toi lalo. Ngā luenga al tia apolo. O le ale wha manatu a paulo. A wā tātou te le o tau ma tangata. A le tia apolo ma li ma nganga leanga umo le nei lalolangi. O lele wa se e se whamoa. Mai lona whawae. Pea na walo ia. E lea kia ki pikupo. Se i toi tanga ia Samoa e lo whawae. Ai sea, wa tia ira tunu. Ai o mai sa ili le tātou ta mau ainga. O le aso le nei. O le ata manino ma le tali manino. A le whatua tua i le atua Samoa utasi. I le maftianga o Samoa. I le tau valea o le palimene. O le na nea ngā luenga mātua. Manuia whanu. O le tai ala lumana i manuia o Samoa. O lona o ngā tutonu ngā le mū, ma le fatu le nā o le anawatau o le whai ngā mālo le nei, o le whata aua o ntangata. Laua fionga le sau whapito, upu tautino, e te le a mana ia tangata. E te le whata aua mana onga o tangata. E te wa ai maua lalo i tangata. O le pine o lau tala lea. Tusi a mātua tu au. Na tu li mātu iau au. Ai mai sei fo i kapeneta. E te leo la ngona le mawhatia o mātua. I le tangi mai. I le ele o whanau. A fianga le aisa. Tele tusi wa tu inatu i lawa fionga le tamai tai pāle mia. Male kapeneta. Le sui pale mia, male minister leo leo. O le aleva ainga Samoa, le tausi sila le afianga le aisa le taimi le nei. O se mea fua, le fasioti e le isi tangata tulou le ngangana, i le la au malos. O se mea fua, le leilo loa o alo mawhanau, toe maua mai. O le alau si sila Samoa, o le ai tu ai ngā tai le nā. E tu lai mai ei la fionga te mai tai pāle mia. Se tai e amana ia, lo tau mawhatianga. Le vaana ngoto i ta pito ala sa pata. Ina watupu le whalabelabe i kalaistete. Le ale mea Jacinda Ardern na malanga.
ai ala wa fionga le taitai o le malo. E foi mai, tolu waso, ai e alu te tala le regional airport. E tāua le regional airport, pe tāua ia tangata o loo mawhatia. Ai sea, le tamau a inga wa afia. O loo tua ai tangata o le atunu, ai maise le tu malo. Pesuia inga te tele al tatou wha mua mua. Tele yo ati na ele iai te tonu al tatou ana watau. Te ia ua whaatino ina. Tatou regional airport tele i whaatala noa ina i lunga al kapeneta. Alanga tatou tangata i visa i New Zealand ma Australia. Ai e alu saini le whiangainga e approve ai le visa ma saina. Sa le atunu i le matanga luenga o leo leo. Tulo wale matanga luenga. A sa i ma whememe ai le atunu. O le ale whaalupenga le matanga luenga o leo leo. O le malu o le atunu, o le malu o le malo. E sulu whai ai le atunu. Whenei. O whea wanga i ai le atunu e ave i o latou maftianga. Leo leo sa maali liu, i le vai aso e tas. Whaamolo au atu ia vaenga. O whea le ami o tonu ma le wha maoni e sa i linga o le ami o tonu nei. La asanga whai i whea. Lou wha maualunga. Ma lou lea mana ia o tangata. Uputu sao e te leo alofa i a Samoa. Toi tasil minuta sui. Le vaenga wha upu whai. Wa e manatu o lau ka peneta o lo malo si anga le nā. Lawa fionga le fong fetalai pe mosawa. O le vaenga wha upu whai. O lo malo si anga le nā. Malia le sui mamalu sa i tuatua mo le sui. O tula ya tu malea. Sanganga mo. E ua. Kalinga fia longo le nikta ya o sa noanga fuia. Sui mamalu le lai tu e tu sa male lafu whai. Le angi ma li e whalongo. Leo te tula ia tuai ma le nganga whala le te wha popo si sili ma minu te sui wha molmo. Te le mau atu le saunoanga sui. Wha popo si sili ma minguki. O ai se se ia o leo kula i mai le sui o sa nganga nguma kasi wha popo si lima minguki sui. Wha arua mai e sui si o sili. O e fingalo wha wau le sili lima minguki sui. Sauno mane ioe. Au ese le ai. Ia, ua whapasenga tulunga i, ua manu malo le ioe. Ia. Whawa mai saunuanga, ia, whapautua tu pe i supamalu, ia. Tato mauta lava o le mauta, to maria, man to file mu, ia. So soani o nufua, ia. Lau whionga le whonga whitalai. Turai mai le. Pe umalava le i oi mai male au mata la o fionga. Ai whātua te lafo ina ia whaitaua tātou pālota. Ina ia mwhaiona maua le saa. Ngar whālau lava. Ia ona o le taita ingai ono fua e manatu le ame o tonu. Ia saa fo whātua ngā le minsta. Ia o le fasili. Pe whāpopo se 5 minute o sui o sau noa. Se tutulai mai. Te whaikau pori i satu. Fia. Supa. Ia, se tutulai mai la tau walava saunoanga suimman. Mano. Ia ua mai al taimel sui o le ua manu malo le lava le 5 minuto sui. Ia. Fa o mai lo sa manga ma le fa o mo taimi ia fa taila o fionga le fonga petalai ile ya faina le lava ia isi sui e mulmuli mai e fa o wina fo ni si o va enga wa ma to le fa tu ina ia le fionga te mai tai pale mia o le tu lai mai la fionga te mai tai pale mia o le tu fa mati ele o Samoa lo fionga ma le atu Pasifika Malia se man se tu lai male mista ngalun te le ie le faavela le saunanga le matai fai pule au fai sile kwa fia mamla
pe to fia sui o le au mumu le o lo sau sau noa i ta upule o le te whalongalongo atua o le anga e tas awa mako fia kalangoa foi ma kou lau fio mai whalon ia o tu lafo tu maulawa o lea o whatanga mai ai pei foi o le lafo foi sa tape mumua e o le pole lo tu malu kapene tolo iai lava teimi o tō fionga wa bea foi ma tai palemia ia na tai 5 minute le fa o mole i le foi vai ia ona so foi le ma kapineta tu lai mai fionga le fon vitalai tu lai mai sui o fanga por se la se wa se tai mata foi le ta o so o toni nga mumu o ma to o sui ma malu tu malo ta o le ma to vai fa fai o le a le feato mai mo e fai mal fa lo fai mal ava le fa fonga o ma to tu malo ma mal le mumu le sa no foi palimena ma to no foi na kabineta no fionga el fong ia ia ma se singa kurunga ka unga ka yo le kuanga i mal pan yo mumu ala fa fenga ia fua le sa nganga i lo makua ko ngaka ia o fu i ke malie la fionga superman fua sa ngista a falongo ko kwa sa wa ngafi ko ngon ko le ia pa ke lo ko ka le ko ngon ko ia bo le pui pui ngale ma ta la lo fiona le ina ia pui pui pe o su malu mo pa ia ia bo ele ai sau fe au ia te ia o su malu pe fo pe a ta to mai u mai ta to su ma pa tai le mai o de ko inga ka fa Awa te lo fionga awa te leo pe lo tulanga na ia ia su el fanga para se la awa te leo tu pe le na te no foi ia tu tala no foi eu to alo po ngaluenga no po o le lava tau soale tato ngaluenga na ia mo perfile mo man to mali eu to fi ngalo mali ia o to foi lava ona e sa al tato taimi le lafo mele ai to ma fi ngalo mali ia o sa donga fo ia lo fangia foi o sui malu uma o le atunu o filfilia o tau fionga ma tatou ma ia o tulanga na watu ko fautuanga no poa ia whaaloaloa i maalo manino ko i tatu lava ntu mau whaaloalo leisi sui ia o manino lava ia pupuanga ona o le manatu ia te o tau o sui mamalu mo sui filfilia o le atunu ia lon manatu ia kai mau ngā ia mea o tuna ia tu ia whangasolo tatou ngā ruanga wha o masau ruanga lau fionga le sui mamalu le umai alo taimi ia na o fionga le fonga petalai se wo ova ke le fala bela ve foi pule ia ministai ia ngata sa fa matalanga le tula i mai le fionga le tamai tai pale mia le tofi pale mia o se tamai tai mua ti fa sa o ku me de sa mo me su foi pule e de mako wa mo ku la fon ku mau mo ke ku e lunga fa sa o sa mo so se me la Lan sa ngua mai fa pe o mako fa la. Ako mud ka iku la fon ku mak. Lan me le fa sa no lo ngol mista. Lan me le fi fa sa. Ti fa mangi ngomai. O ngo le sa ngua mai le ko mai kai fai pule. Ina mako fa la ya. Le na fa sa aku lang sa ngua. E ai le mako wa ngoa. O sai mako la fon ku mau ke ku e mai fa. Fa ngal fon talai. Ya o talai e mai tawa. Fono tele ya Madia le sui o e te tau na kui fo runga fesini le fo talai pe mo sa no ko ka kala ma mai fatanga fo kala o le ba ya Madia kasi le sui fo ko sa wa ngafi e le mam la mai me ya fa longo le mai ya ma ko Madia la fo ngal mai na ka pungia ro ko le so fe Madia sa wa ngafi ku sa ka sa ke le bala so ka ni ro ko le ta fa Madia mai wa o lolo wa tatu fono i to walo fa mai o le sa fa ya ku fon kalai wa fa lo fa un ngal fon kalai ia o mai fa fo la opis mele se fa ma te pa mai ma ke pa mai lo fe ngal mista ia te tonua ia wa mal malama lo fi ngalo tompo e tu no fo ma dia lo fe ngal fon kalai ia fa fo mai fo se upu wa sala ile fa fon fonga fa malu lo fo ile mamalu o le tatou palemene ma le fa'afogafoga le atunuu kala tafā ia mai sa watu lau fionga le fontalai u fa'ato ese atu ia la vale le taia manu ia tele tau manga tatou ia fa'afikai ia o mea ngā fa'amatai
O le maoto nei o le maoto matai. E wha matai fo i o tō sau noanga mo tō upu. Ia, e wha pēnā o whaafonga le mamalo le tino. Mea lea, ia toa pia le tai. Ia, e whaingofia tātou ngā ruenga. Mea lea, ia, ua mai alo taimi sui o palauri numera tas. Ia, whaafatai lau fionga petalai. Ai, manino ale whaamatalanga. Wa ole whaatuatua ina le fionga le tamaitai pāre mia. E vea mtaitai o le malo. Ai mai se ka peneta. Malo whaalo alo. Soifua. Taimi nei o sui o pale arupo. O fono su o ia, la tura i mai. Whaafatai mo le avanoa. Salaro. La tautoia tulaga masani o lauma. 5 minute. Le mauta o umana papai le tunu wa to fa mai tia. A le taia. Ia le amatsa o ia semnatu fale alupo. Fale alupo o va maiga. Lo to fa mar tapu mai. Se fai sao le tatu tumalo. Ia wale la fatu le yaso. Ia fa taibo tulanga o tatu ia i tatu fa moe. Sa manatu le o tatu le nei vai tau. O nei mea o tupu. Awa mea o tupu. Ia mea leo lea tupu nei. O le maua se whailo inga male pārmia. E tu tonu o taimi e whai e whontak. Whatari e le ai tāpe. Whatari e le ai tāpe. O te le malama pe whawheri na whaia. Nei tuai ngā mea whapene. O leo tilo ma mori mau. E le ai se mea o a whaina. A whaia la wamalau. Ai ma aile tu fa fai ina ia le lei ma mata go fi fa nga so longa le malo o tele ngalo ya tia le fa lo no na to atu to ku ai luma le malai titi o toa fa tamali oi luma le kapeta mumu a fala lupo na o le tupu a peltaria ma oi sa vali me na o le fa lo le manatu na oi tamai tayo le pati ala me le wa fai wa tasi oe a wa mangungu a korko au mele wa ia nei i tu o le parlemene le ato a le tau mawale la bat wa tuli ba tau tulepa le nga lava le tamaloe le a le tulepa ilo le tilo pare mai i fai o fuafua i mele le ia ilo tatu atunu mole lumana tatu tili o me tatu fitaua i tatu o mai o le fai se tamau ainga ia manuia malelei so longa o le tunu o Samoa e lo ai lo taimi a le ala lo taimi le nei e o ai nei oi talo fae le tunu i le tapu ai mai o Samoa wa ese upu na fai ese le fatau unga ai o le wala lata le si fai ngā palota le lata mai nei o le ala le o ta tope ai nei mea fape nei e le o malama a vese ma o matou mi talangolango ai le ni sala na fai le ni mato men tupu na fai e ona fai e tau fai wa ba ka vale ka kipi ko ko me o ba fa penga wale lo le lo lagi wo ye ngai wo fe ngum ya ai fai mai le kala ka malo e per ye saleba angalo o e ngalo lo di matam tau ale ka we pipi lo ba le wo fai ba o ke ko ya se ko ba ai anga le ma sai le o ma sai tu langa o fai o malo o le vai la ia i tato fa moe le aga wa uma na fai fu fuanga fa wa fa ke uma ko bargo wa le ko fai gu o ko me la le vai ko ia ka ko mal malama me ia fa pe ngai langa e mala me Samoa yo na tu uma le aga tu pu foi mai le lo mato mafu o tu foi mai le lo to na ai wa le ai so to tai a wa fa moe ia nga te furufara i kufa ke ofo le mawhainga o ngai malo ua i ofo le longa me lea o fia me ia toe vaai toe sila ia tere lau vaai le langu ai aua te whalongo i tamana i au tafa leanga o tamana o lo a whai nai oe ma i mau pe ana iai sesi o whautua ia toe ma i mau pe ana o whaitau whai poiponga o le tāua le nama le matango fia o lo ta inga o le malo o le anganga na o le aso nei umi se tala whale alupo o le matou mau e lea lango inga le pare mia o iai ne tai soi fua mai mnuia ia e whautua pe tato sui
O lo o panino tato tula fon tu mau ia ni saunoanga whauinga lua. Ia sauno sa o pea i mea o lo o fitangalo ma mea tonu. Ia ai o whautuanga na nufoa ia ngai pea tato saunoanga tulanga mamanu. Ia o la manone sui o whasalanga numero 4. Tō whionga nei, o whitalai. Ia te tulai mai le sui o sa whatanunga. Malia le sui o. Ei, whawhitai tele ai lau whionga. Whawhitai hoi, ma ne hui whanongolongo i liang i nei tai au. E pawa le se o whawhisiri e whia maram lambai lau whionga. Nei tusi atu le matou lafo le nau. Tusi atu lau o whionga i tō lima matou e lau. Ane ua e tu lisi le o tō onu. E whia mausi na wha maram lamanga i lau whionga. A mo to li mai ma to no I bon me o le pule ala o fio nga fa do ia no fil nei al felo tusi nei no wa ia tu ono ia al fam talanga male sau no al felo tusi e to alima ai ese tangata mu winga le lafo ia le lava no fil nei I tono tato tu la fon tu mau ia pe le nga na o le wa to ono ai to ono le sui o lo tu ina mai le lafo. Ia, lau whianga tui mai po. Ia, le toi whasilia stana, lona winga se tusi le na watu ya mato, ma na tō lima, na whalon. Ia, tono leo whawhonga atu le ofisa nei man whalu tusi, lo wiso whalu tusi, ia, wha maru rua tu whalu nai tu o le maru, a whai o yeini, se inga whapena, ia, leo a watu le wha maru runga, ono le pino whai atu le no ofisi nei, I le whalu tusi, I le whasaonga. Ono wo wai atu tu ono ia leo sa no mai ia o tulanga na pa malu tu ai ia tu lai mai le tu mai su sa pite e mo sa ba no la le e sa no mta o ku le la pe le la fo le tu sa no malie la o pionga se mai a mar sui le la ia so tu mo la no le o ta le e te fia ta la ile la unga sta o mat nei ia ele ma faina ta tu la o mai al sa no ai sa le ise tai mi sei mai ale sa no ngala mo fu no la no lo fio ia wala no e pule lo fio sa no ai ma wale ma wana ise sui sa no tu lai man sui pasal anga numero fa ia ma ta tu sui muri le ole fa tu no la fo tule atu mo le nganga pa au tele lau fionga fongo tarai se fa ola ese ole ale o sa o fa mtaranga pa ia mal malu tato tunu na o fa peat o tapo mai ale ia fa malo pa ia fa la lu ia pa ia foi fa le ka si ona pu tei asi tamu fa ya tu se manatu o de to pa o stasio sui mo tu o ne mo wala ngona le vai o ma fo fa ona le meu tu le mai o te tonu la andale o fustiina le ele tamai kai pale mia ia tu langa le nuia o mai ele ese metu ele ma fai an fa anilu ni me se di se fa pa ia le tu o te tonu la al ma fu ana ni me o le fa ali le me mon fele tu langa le briul damale tu au e o bai nei la vai o mai wa to se ana na tole le lima salto il due to vai aso to atole lima to sama le lima e o mai nei ala le hai la was me foi aisha la me la fa ni mai nei me e fa ari o me a tatu tanu mai po fufi de merce la si la ele me fai una le fadia so se me se fai e ele tem le tu to ya o vai ele to ma o tem le ma a o tem na ele ai sta to bem fai la nai ma losi le tua
Le fa vai ai le tu me. Io po le ala ma tato tapo fai fufi. So le e sa wal tai le tu. Ma la tu la ma la tu la tu na ma le ngafa. Malia le sui mamalu pe se tu la no sui fala tolu e se beo. E la o fio na si la fia. O le mata upu la o lu mon fam sino. Tu la fon tu mau le fon tato tu tal no ina mata upu o lu mon fam sino. Tato on sa. Toi titia sa ala o fio o me e ma wali. Ia o tuang foi le sui mamalu ia o no mata upu o lu mon fam sino ia le tulanga na e le fai fon tato tu tang fia. Ya, fa wau sa no. Lo vengo lo tenai. Ya, tu lai mai pala lili, number 3. Le fa se palmen e do yo me fam si non ta ko do tu tamal. Langang fa lon. O te no mau le atu sa no pala lili tas. Le fam si non le o ti o tamal ya, mal tanga tano ti. E se me le o fam si non, le sa no e tu ida. O le an ta pu le sa no e sui. Lantau. Malitu. Ia, o e foi manatu no foa, ia, e moni lava le tulanga lea la opionga sui malu fala lili, no matas fa pe foi fa salanga no fa. Ia ono lo ia lava I lumo fa sinonga se vaenga o Yesu suenga. Ien manatu. Ia o lewa wa manino lo finangalo, ia e tatu se ia se si tu se si met finangalo ia ia tati ia me lo pai peso suenga le leo ia fatino pe nisi o morianga ko lumo fa sinonga ia mananga fa lo ia fa taiti le lo fenga le fa ma wina lo finangalo ia manino a o le suenga tala lai o le tai la meni mananga fa lo tu le mai ta fenga sui malu lo fionga fonga tala orfon malia le wa talia tu le fonga tala e le lo le ia sa no e le ngo le sa no ngalo o lai nga rue di malo official lo yesidi mai la tolo e fa tu tuanga me fa pene no fa sino ia e le ngo le fa talanga o fa lo ia Iftalai e tawana ngai fa mau tolo le lia lava lo fionga ta lava na fa manino le mela sa no ye li sui mudi le lafa Olona fina ngalo, o ta upure lebe besi el parmen. Alfa sa ongol mele tu lai mai suida. Ele o ta upu tu au le lu mo fam sinonga. O le tua inga fa sanga ia ta. Me na taun fa manino, it's not a hit and run. Lai fa tali leo po fe wa ave ye hit and run. O fam sinonga le fa nei le ta ue le sunga ia te pekto. Le fa siringi o fe o iai. Where is the case? Ala le taun fa manino ai o tua ia mai fua di lela o lo fai mai o case le ele o case le o le tua inga ha o le me le pai pa mama sa o me na ya tunu ia le fu mau atu no foa ia le tulanga le o le lewa taua le sui mamalu ia o le ta pole le hit and run ele io o lumo fam sinonga tulanga le ia pe o mta upu ia le o lumo fam sinonga ia o nisi mta upu e au tafa ne o tau pura pe le nga pe mo se abano ya malie ya se tu lai mai su o sale ngatas ya de yo le so sonia tu lava la ngale wa tau fa be si vo le mota ai ale u fa lo ngwa tu le su malu fa le tafa o fa le tot tu lo lava fa le tafa la nga le tania le ala le tono mtanga ma fo no wa fi fo ai lo sem ta pu ya tu pa mo le ta tu ta ali le sui mamalu ya o manatu lava ya e fai ngo fia la volta tu ta po le sa no ta ma tua o le fo ma wa tu no fo disi a I lango ina o la na sa no ya o ta pu yo le va pa ya malie le pa yo mota malie vo le sui o fa sa langa numero fa ya o le wa fa ya tu fa unga no fo ya manatu fo ia anga ia I rumah saudara ia ona fa mai dia maliangang fa lo tuma mtua lau fionga fo tarai o tu sta ia la lo fina al ai o lo lava le te tonunga le watu pe I rumah o le mafu anga ton wale o me uma ne be vesita
ana ua alia el mele ma fatu langa tonu el mele elese ia aiwile wala ta tembole aftai ele te mamao alia el vai lo me uma o sta watu la o mi tonu le lumo le mo la fionga mal malo zimo toi se anga mai tembole ona langa I lo me ma me moni uma ona uma lo tatu be besi atatu ngai pe on sa no atle o bodia ya le sui malu ya au le malito ale ya fia te tasi minuto sui ya la fia mal fo talai fia fo talai o te tau tulai ya tumelenga fa ba te fa popo se 5 minuti al sui matua pela nganga na lo tulai tua ya vatele te ave se sana 5 minuti ma lo fa lo feng fong tulai ya wa mai fa tu pe fa roi nga sis lai apa malir ka ko vai se ku pele ya lo o se I lo mai o le bak si fa lo ma le si melo fio el fong tulai a su by records nga salo o Bousco o fa la lave ai o le fa la lave o leo che fi fa lo longo I sa la sui la leo che go fai ya leo to sa no lo te tai ya to fa malie o leo sa no lo te tai ya o lo fio ngasui manu leo sa no lo te tai lai le fong fetalai ya lo fio ngasui te pa man malam tahu tidak fadi ngat sui fasal ni anga ina ia fai fo na tadi foi tau de o la na mau ole mele be se par mene ole mariu to o mele be se par mene on mo dianga o le sui nga ngai fo maunga numero tot ina ia fo atu fo ia matotat te tulai mai se vai maunga no matasi va tu tala le te pole nganga na lo fionga fong tulai no tulai atuai e fa popo si 5 minuti e fa uma mai sa no anga sui matua o te le umana e fa uma no fia mana o fa tu le la fole na te fa popo o se fa manu yanga le sui nei pia sa no le sui le la na le no tulai atuai lo fionga fong tulai te fa popo ni 6 minuti le sui sa no ya ole lava wa sa no mari sui e fatu pele la fole to va popo ya ni sui ole minuti o sui ro sa no ya ai se fa roina ya le fa roina sili o ai fina ngalo to va popo se 10 minuti sui tua tu lai mai fa mon moria ya le o mawat o e fina ngalo ua lava le tu lai mai ya ole wa ya malie sui malu ya le wa fa mo mai lo taimi ya to per minuti le tasi fa mai belo sa noanga ole sile te mai palmia po le ale ta tonu le no yai po le hit and run po fam sinonga I lumo fam sinonga ole tonu lo fina ngalo o umbanga o mo dianga I lumo fam sinonga ole umbanga ya fia umba ya benga wa wale ko ya ski kia mai no mai no ele ko alo se ya mai fina ngalo le yo ya po ala maka ko ka mo fai na ngase le fai na nga la ngala fai ele se mi ali fati yo lau fia ka ba ba le mi ya nga ba tai ya lo fa mai e kulai fa ma vai ba ge vai fa mai wo se ia o ko fa ko ia fa kai na wa lo se wai ko chicha ba lo kai ni no ba lo le o ke lo fa kula ke ia ba uso mai fa mai o ko fa o e ko ke infi ba dem se o ko mai o wangi fa pe ko ke infi ma ko ba ka le ia kalau le yo voy a la songe malo wa mai ale
ia mau mai i sui o e na lato fatu na mai le lafo ia o lo ia na ia manoa e tu na tu ia fa mulinga sa nuanga tama tai parmia on fa mai le tatu lafo ma wala manoa di sui lo fionga le fongtalai pe mo se manoa fa le fa ka mon mol io e fa maru atu le sui fa le fa o se tu atu le manoa le pa yo mota se tu lai mai le sui o ano ma anu mertas after wala no lo fionga fongtalai na to le o nga sula le lo fo le tua il kaiao ua mai fo yonga fa la lanu pa ia masa Samoa ai ari tapo inga malu si o tato tulu ia pa tulu fo ile paule to amo fo malu li tato mota le mota malu Samoa poi mai o lupe na fa ia ile fui awa Samoa mo sona manuia le la o tato to ai tau nu le lei vai tau ia wa ese foi le feelinga wa ia ono manatu le ile fa fonga mai se o tato tulu ia ina ila fonga e te tau ona fa sa ia foi na ila fonga o te fa au mo au ia e pau ale belea o Samoa o le tulu o umo le tofi i le sia tumu taliola o Samoa e mai e tala tau tonga e kala kofi Samoa a koma ngaku pe kau koa penga so mako kula ia a le kiu kere ngā le kumua ma pule i sara fai o i ngā e fo ala mea i tai au fa pene ma ko ke fa maruru aku la u fiong ai mai se mai kau mai Samoa sa ngofo a si sa usi sa wanga si mo so mako manga ile mo ka upo ku le mai pa wala mako kar le pa ia o ka ko mo o le fongo sili nye o ma walunga Samoa o anga fo ia le ku pefe kafe a i fa pere au pefe lo wa le fa moi le e ko ai le ko fa ma le fa u ka o le o ma ua e le o se mangua mai fafo le mea wa la nge o ka ko va va o le ai o le mangua mai ku kongo le loko fa ka lo fo ia Samoa le ka po mai le se kala aya mai le whakukuanga ia kako ai leo whakukuanga la e me le fale o le kua le wha moe ang kako kaula langi le kua aso umba ala me le whaia e le whinga ngaro le kua i uko whinga malmal sia o le la au kai o Samoa la ufionga le kamai kai palmia sa whapiko ia sarvaras yoi tika ngā kamara fa moi o le fiong ia mo so finga ngal la sunga la uli ka lo fai ele o ses a kala ka ko so ka o sa mo le ai vai mai le kala e ma vai papa ai ku mau ai na mele so ala pule na mele se silai ta ku puam sa mari kwa malol far kolu a mai ai ko fa le ku fale ai fa mo le so la sunga ku le pa yo kai yo kama pungefu mal fale akua mal makua ya far koi ulo o yo ga yoki kama pia kio a mai lo finga ngalo fa le ye fa mo Samoa le ka po mai va pere sa makukala le ku mamao sa makukala o Samoa o le ma ua malepe ele o malepe o la e whainga ruenga kangaka o la e whiawai kangaka ele o ia ila se mea kau se malepe e malepe le loko i whare o le parme
O la ule va ai kulanga o ye ka ko fa mo boy. Ma ko fa pere la u fionga ka. Fon fe kalai. Aso foi vai malu po ngai lo finga. E foi ke mi wo u ko ia ke oe le mai ao sa nganga mo fe kalai. Ia va ke le lo finga. Alo fa mai le ku ngai as. Alo fa mai le ku ngai as. Ia ia lo fi le bu wa fa ia ma ia se kala ku mo ia frufi. Ia bele fai mo bi ingo le ku. Le ma ko kala la fo. Fa manguia Samoa ka po mai. Samoa ia ko arkai. Ia ko arkai. Lo fa mai. Papa mausali e fa mai le ku. E tamale alo malanga pa ia. So fa Yesu. Amen e amen. O fiongol fo ftelai tu la ia maleva mal fa lo alo. Le fiongol fo ftelai. Ai le I fa wina le sa no nga su mal. Tau nga se tu atu la no le suila mo mai suila nga fa mo tu atu la no lo fiongol te le tu. Lufi. O mi na nofo. Pai na mata mer ta kunne. Ela to fai mai nei lau ma sa ale pu bai. O ai na ma fu ai la fo o le fa tu tu ina. O lau to tu. Ela to sa I mai nei la ya ma to. O la me le ma to te tau fai atu. Pa ai le tu nu o le aku fa soli tu la fon. Pa wa le o ma to wa ngan. Pesa e ia ia o lo ma nei mea. Pai fong fitalai. O ai na mua tu la ia wa le la fo le fa tu tu ina. O le nai tu la ma to tara na fai atu. Tolo po se ia ia. Ya. Wa masale pu vai la o fionga fong fitalai. O to ano le manua. Lea e tau ma pai e tu nei la vea I le tunu. E soli tu la fono il fai ngamalo. Ya. O ke mga kwe le ka whengai le lau alea. Ya. O ye po le manatu e soso ni atu tato sui mamalu. Ya. Ya lo fongia po ia tato salmanga le mauta. Ya manatu tele. Na ia maua pea le to malia ma to file mu. Maria lo fionga te tu ngasi sauno mai le te batai palmia. To to le vano. Va ftai lo fionga mo le vano. Me fi pasa sauno pea. Le sui o ngangai fumonga numero tolu. Sol tu la fono le maroni. Fa fenum fai na mato no foi. Pa fa pe sol tu la fono. Fa fe. Ti ta fu fa mtalanga. Olona I al na fingat. Ana fa pe moni tu langa le se tu la fono e sa fa ia umar kapineta I. Ma tele no foi. Fa sa on mele lo fiong. Fai so. Ya. Mali. Ola uleto e fai atua se tala. Manino le mato le vai nga fai. Fia numela na ia toe. Fia numela. Ya. Tau tala. Fia numela. Mali la. Fia ia mafuri e fursia. Ole nei. Na te stau fai lunga o le ato toa. Ya. Olo fa na ia Samoa. Le se napa. Mali la fionga. Langa fionga tol. Lai o le ka ko I lunga le lafo. Le lai fia launga mako a fai wa uma ko. O le fia launga mako. Ya. La o fionga te tau ana fa sa o me langol I le nei fi na ngai le so. O fe ma fuli ia fa te mo kalasi Samoa. O fe la o fionga fong stelai. O pulenga fu fa soli tu la fono nei fai. Ya. So na fai dictatorship. La o fionga fong fitalai. Tu lai mai suyo. Sa no mai le suyo. Ana matas. O ko mo le sa matu wa no. A tanga I foi mai to mai sa mo. So o se tai mat. Kas lu ko keimi aso ale ai olo ar fu mo. Ele ma fu atu ir mo tau. Pasa or mene. Ele ma fu ku ir mo tau. Lau fionga. Le o fa ku makukal. Samoa o umo kof. E yo koko. E ka ka fa lo mo ya. O le ale mai o se makai. E ia ka ka fa le so lo pulenga mo. Ko ai le ku. O le makau le so aku. O le makau la unga fo le lafu. Ia lo fa mai le ku ia fa le ku fa mo le so. Malo. Fa tai mo le lo tuche lo sunga lo filofi. Ia o le lava o mau o mauta. Le fa o tatia I mauta le saunoanga e mese foi o se fautuanga. Ia e manatu ia ngale tasi le tulata tu tempa tapulaina. Te tulai mai suyo
O le tai le tuangai. Ia launga i le lafo le. 5 minuti. O abnole nei. 5 minuti. Whaftai. Ia au te whatulo watu i le pai o tātou mauta. Whatulo watu i le whawhonga mai a Samoa i ona tūlanga whalupe. O lo tula i atu lau whionga i le whongwhtalai. E tau tele ni tae ao. I le whawhonga a Samoa, whawhonga fo i le tātou mauta. I le lafo leua ta oto i ruma mea. Lau whionga i le whongwhtalai. I le ta uai o le mātou lafo. Sa te otu i tonu al mauta nei. A mata wina, tasi ale nganga le lafo. Tasi ale nganga le lafo. I le whiri fo. O le mātou tula i atu la, e veia o masui. I le mātou tilo i le lafo ua whātula i mai nei. E leo ngā tasi ma le mātou wha moe moe. Aisha, wa uma o na mātou i loli le. I le mawhai o na pāsia o mātou lafa. A wai to i titi mātou. I a manino le leile tūlanga lea. Tawa le mea na mātou sa ilia. Po o whea o iai le māpo ponga o le tātou whainga malo il fast. Tawal na. Le lana lia li laso lea. I le te ena o le mātou lafo. O le mātou o fia i lava lea. Mātou o fia i lava. O le mātou tiltanunga. O le lava e māpopo, le lava e tasi le vaenga whaupuwhai il fast. O le tulanga na e tau ne iai. I le whawhangafonga mai a Samoa. E mo mia se pāle mene e whiaru whale. O tātou na Fiafia Mai. Tātou teo mai e whaafoe ma tā upu. Mo le tātou o tunu o lo tāpoi mai. Tawala le nganga mātou tula ia. E whia sa ili. O whea iai le māpoponga. Ai mai se le tua lalo le tunu. Lo au mai pea. Ia i tātou o te tai o Samoa. E iai taimi e whesea ia. A o upo le tunu le nei. E le po pea se nu. E whawhawa le mea. Lala mātou o Fiafia ai. Ia mātou ai. O le mātou Fiafianga o le alai māpopo. O laso na so ai no sau i. O whaiatu ia te utauia o whamomu. O mai loa e lango le whionga i le palemia. Palemia o ai. E le ngata o palemia o tau. A le palemia o tātou uma. Le malo Samoa. E ave iai e tātou whalolo. A ato ngā upu ia mai. E le tula whono. Whawhenga luenga al kabineta. Collective responsibility. E le ngata al kabineta e whapena fo i le vāanga. Lale wingo le mea. E au whatas. E o whatas. E alo whaiva whatas. E le tautuaina o le tunula nei. E iei le tau taita. O le taitai o Fiafia Mai. O le sui taitai o le whionga sui palemia. E le tonu leo le mauta. E whawhonga iei i a Samoa. Mātou te lei tilo a sa situ. Mātou wō ma le mātou Fiafia. O lea e fulisia le mauta le nei. E lango le whionga le Fiafia Mai. Le whionga i a Fiafia Mai. Lo whionga le whawtalai. Al mafuanga na mātou lafa. Au mai nei le lafa le la mai. Mātou tilo tu. E le tala whengai. Tua le tala whengai.
Whapupua mato upura whionga whangtalai. Al mato tu alalo. Leo wa mau tau ilei. A mai el tato whontanga. O na mato tu muri lea. Ai whai sau tau upu. Pe whai on toi whale lei au tau. O na lea na mati le tila le mato lafo. Na whatu watu. Nai, kou ke lako lango ika whime. O la la mau tau te sa i e tai au nei. Ano whatai. Lau whionga whangtalai. O pala lau. Manuia le tapo holiday. Manuia foi tapo ega Samoa. Alo, tau noa i lau whionga te tele tuangai. Te tula mai suyo. Te tele lava. Ise. Ina ia manino ma malama le tatou mtaupu. Malia lau whionga te tele le tuangai. Te tele lava. Pero na ua e talia le matou tarsangatu. Se e whatuangaru le oto. Tu main matou mtaupu se i whale la po whei uiai. Au lau sau noanga i le wingo le upu le collective responsibility. O au lava nā whainga whaavai lo teimi. O le teimi le nei, e le tu tala loa ina ni me wha le tonu e alu. E iai le leo e wha leo ai ni me o matou langona. E ta tau na wha sa. Matou na matou lau. Ale anganga le nā. Ya, leo a se mali teima le wati leo tasi li minite o te eneli tu la sifu maldasi. Wa wha fonga le tātu watinu. Ea i la fonga o saunoanga, o whtalainga, i tono le parimene o Samoa. O lo iaia tātu pakalme whangasolo leo tātonu lava le tūla sumaltasi la tātu taliwatu, ea o le a avatu tātu telefone ngana Britania, taliu maila ia lea, whaawau nisi o fuafanga wa nisi o tātu pakalme leita. Mana ia tele whalafo wha inga fono. O le alava o lo tea, le tūlanga, o lo iai le lafo whaatu, a le vaenga whaupwhai, a le tua, vaenga whaupwhai, a le whaatu atua i le atua Samoa tasi, po whea le ata oto iai. In this update, the government's committing to lowering the age of bowel screening to 45, but has not put a time frame on when it will achieve that. The Minister of Health today announced the first step will be rolling out availability to all Kiwis from the ages of 58 to 74. That's down from 60. Health Minister Simeon Brown says as access to colonoscopies builds, there will be further decisions to lower the age further. Today's about setting the direction of where we're going. We want to match Australia, but actually there are some resource and constraints in the meantime. Māori and Pacifica, who started the program at 50 under a pilot from the previous government, will still be able to continue. The Education Minister is managing to get more bang for our buck when building classrooms. Erica Stanford says they've brought the cost of each classroom down by more than $300,000 and are delivering 35% more classrooms. She says it means we have more to spend on maintaining our schools. I'm going to have some announcements over the next few weeks that we're able to now do because of the fact that we've been so efficient. A police investigation's been launched after the unexplained death of a man in Hawke's Bay's Wairoa. Emergency services were called to a Lucknow Street address about 4 yesterday afternoon after a man was found unresponsive. A pause in US intelligence sharing with Ukraine is expected to have an immediate effect on the battlefield. It comes days after Washington cut off military aid for Kyiv in a bid to get Ukraine President Volodymyr Zelensky back to the negotiating table. US officials are expecting the pause to be short after Zelensky issued a statement saying he's ready to negotiate for peace. But CNN's Kimberly Dozier says the intelligence pause is a huge kick in the guts for Ukraine regardless. And threatens Ukrainian forces and their ability to hold the territory that they're currently holding on to withstand Russia's efforts. The City Council's throwing substantial resources behind public safety ahead of the weekend's Wellington Pride parade. Mayor Tori Whānau says she'll be proudly marching alongside those in the parade. That's news. In sport, an early escape for Liverpool in their Champions League round of 16 football tie against Paris Saint-Germain. It's almost an open invitation. Kvaratskhelia! Beautiful! Well, the man they say Liverpool covet has inflicted pain upon them. However, Parisian celebrations were premature when VAR stepped in. The match remained scoreless midway through the second half. In fact, the score has just changed. In the 86th minute, Liverpool have scored to
to lead by 1-0 very late in that Champions League round of 16 football tie. Other First League ties see Bayern Munich lead Leverkusen 2-0, a 10-man Barcelona are 1-0 up over Benfica, and Inter Milan has won 2-0 at Feyenoord. Australian batter Steve Smith has retired from one-day international cricket after his side's semi-final exit at the Champions Trophy, and former Blackfern Grace Brooker has code-hopped to AFL. The 4-test centre has signed with Essendon. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ia le se bal tebele wati le foi temi o le taiau lunga tato poklame le ua ono minute o te ene ia le tu la e se football tasi tato tali bai di so tato poklame on o le u fatsi mai le una foi martua ale Parkinson and Bousco mo tato le nei taiau tu langa masani o la to nanga ia wa foi le falo lo ino tato ma manatu pe ona iai le fatsi mai ia le sunga ya Jerry. Good afternoon, Jerry. Hello. Hello, brother. Love to you in Radio Samoa. How are you, my bro? Yeah, good, thank you. Good. Okay, Terry, can you tell us what is Parkinson and Bousco and what services do you offer, please? Parkinson and Bousco, they're an organisation that have been around for probably over 135 years in New Zealand regarding providing, I should say, quality memorials, headstones and concrete curbs, fences and accessories. And they're basically to help with the extensive knowledge and experience in the memorial industry to help families select and personalise their family memorials to their vision. Okay. How much do these headstones or memorial cost, Jerry? It really depends on the size, the colour and shape of the stone. But from cremation plaques, they can range from 500 up to 1,200, depending on what the clients need. We also do bronze plaques. They can range from 400 to 2,000. And we have, obviously, the granite stones. So they can vary in size, once again. So they're anything from 2,500 up to 12,000, once again, depending on size and shape and colour. And the branch managers can assist and aid with those packages there regarding the stones. Okay, Terry, how long does it take to produce a headstone? It takes approximately anywhere from 2 to 4 weeks. We tend to be booked out 3 months ahead, so at the moment we're booked out to May. So we always ask clients to come in at least 4 to 6 months prior to when they need a stone erected or installed in the local cemetery. We also ship to the outer islands, so with those we also request people to come in at least 8 to 10 months prior to doing that. And with customised stones, same time period between 8 and 10 months to get the stone in once it's been carved out, so to speak. Okay, all right. Oh, Terry, where are your showrooms and how can we contact the Parkinson and Bousco, please? All good. So there's 5 showrooms in Auckland. I'm based here at the Papatoetoe branch on the corner of Wiley Road and Puhanui Road. We have Lucina down in our Otahuhu branch on the corner of Mason Ave and Great South Road. We have Debbie and the team out at Onehunga Mall, 104 to 106 Onehunga Mall Road, on the corner of Nelson Street and Onehunga Mall Road there. Stephanie and the team in West Auckland on Great North Road, just opposite Waikumiti Cemetery. And we have Sharon and Gina out at our Albany branch in the North Shore on Bush Road. And we also have another branch just down in Tauranga in Greaton Road. And the best way to contact us, you can find us on our website, parkinsonbosco.co.nz, and alternatively, you can call us free on our toll-free number 0800 733 433. Okay, Thank you so much, Terry. Thank you so much for your time and have a great week, brother. Whaapatai lava to you and all your listeners there. Awesome. Thank you. Yeah, thank you, Terry. Au nama tautua le Parkinson and Bousco pe ona mafutumai sunga Terry na I Papatoetoe. Wala wane le over se lau fitu tolu fa tolu over se lau fitu tolu fa tolu. Sfulu minito te anele tula sumaltasi.
Ea, pela wan whailo atu le tātou atunu o lo o mā na ia whilawhalawa inga le palemene le tāu nei. Le ua avela wanoa e saunua inisi o suia whaipula le mota. Ia i tūlanga pe ona ia i le lafo lo whatuina. A o lau whaafonga. E se le tāua ma le mana ia. O lau whanongolongo, langa tāua lau whanongolongo. Ina ia manino fo ia te oe. Tūlanga o la aiele nei mata upu. O whaisi o ngaonga. Whaisi maale ale mata upu. O lo iei whilawhalawa inga le tāu nei. Ai o le ato e tu atu langa lu te ilo to tele nei tamamtida ma tuolo mafuto mai mauta malawa. O lo fia whaafonga tātou whanatanga le nei teimi o le auri. Ia usimai whaafonga. Peitai. Sa lango ina. Ele to tele. Au fia ai bala tolo wa mai le lafo nei. Ele fionga le palmia. Sa no voi tai ia. Manino la ma mautinoa tūlanga fulisia wa iai. Ngol nganga mele fingal mali lau fingal sul malu ya nei to se tai tato to manga tato parmene malanga falar Ya peo la whanongo nai te leo mafuanga. Peo te leo mafuanga ia no whanongo nei tai au. O sau no mai te leo sui. Te leo le whao fiufi. Ya. Maisi mau mafuanga wha pena. A lea fwoi e leo ngalo le atunu. Nisi o sui ia sa sau noa nei tai au. Ma mai ia lato mafuanga ia ngai le. Pulenga leanga. Ale fionga tai ide, ale malo. Ole foi ta oto ye tua iga. Fa sanga ya la to. Ale kite run. Ale senior stock exchange Hong Kong. Ale pa po bi fa sera o kai I o. O fe me o fa ye ia bia. Ia pe ora to ia le wa baya nei laf. La o fionga fo vitalai. Ia. Pa I una ma fa pe. Onai, ada mo mai sa loa. Manatu lea. Ia, ola fa mawilo to. Ai, o tulanga na. E no tano atu. Mo yai ele. Mo wa se la ngona ni tai au. Ia lo fa mai le tu tatu fonu. Ole so ni atu no fo. Olo yai le fa ai un ol tatu. A la forne o tatu palota. Ai o tempo foi fatapula ai na le tasi le tula e le nganga na le tau fe tu foi na ia pa fengo fiel tatu tau pu ia tatu o lungo tatu la pontu mau me le to fe ngai minsta le o talo atu e fili mai se to tasi o to fe on solo le man sa donga to mai parmia from clay tu la mai from clay pe mo se vanoa ona le mai tau watu e ono sui lan sau noi o le lafu. Ia le pena le toa whale nei tu. Tato tu la pon tu mau, na le tasi le tu la tano ina se lafu. E le me fwen se ese fonga fono le tu langa lea. Le fonga vetalai. E tu la ia toa mare ava tele lau fio. E le se pule hao ele tei. E oi, a loko a kua kulunga le lua i kula, konu kula, e pule a lau fio. Ia. Ta tia mai no fua. Tu lai mai lau fonga palpia. Talai. Ia o lo mau atu ia whingalo sui o lo fia mau pēla vanoa e whai ia le whelawhelafo inga tātou tau. Ia a tāra whea ngai mano whingalo o te
whatuina atu se lafo e whatatia ese ia tātou tū lafo no tū mau whatatau i le tala noa ina o lafo ne. Ia e whaau le taimi na ia lapa fo ia wanoa mo sui mat e tāua le tāu le lafo lea man whadoat. O leo whatu mai le lafo, leo whaarua ina pionga sui palemia, Mr. Tupe, Mr. Ngalunga Tele, whapea fo ni Mr. Whalapatonga le malo. Siri po la whamauni le lafo, o e whina ngaloi sa nomani ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. Ia ora tala hatu la noa i o pionga. Tula mai lo pionga Mr. So po malo ina. Veo veo talai, fia i le saunoanga le suina maua tunei. Si me fia ma mai. O ile sui le ta ua. Le fia mai le sui tai ri tuangai. Amor mole la. Ia ua tau tua penga lau sa lau fa au la be. Sa tau fa au la be me lo tu lai. Ia le fa wa fa po mai ma sisi la mai. O le wa tofi des toto. E wa lo fa po tatu minute sa. Sa fa talai o le wa stala le lafo pe mo se mano le nei ona tu atu le mano i oi fionga i minsta pe le ngangal na lena fa tu atu ai le lafo le nei tu e ono o alena le fa nei tu le pe le ngangal anda. Amon mole su yo vai mo. Ia mole le ngangal fa tai. La ile su yo fa le ali. A le pe te vai fa tama su fa le ali le mai. Le sa no mai su fa le ali po la se me o finalo ia. La nganga le la e fa malulu atu sui fa la le o tele o lo atu o e le tua o lo te va ai luma ye la na le fa tama le va ai le sui le vai monga ia toe nganga o e vai monga o liulia ai le o tele o la no fa fsili luma o punta la fa malulu atu e le o fionga le sui mamal te tu la mai le sui fa la le di po la tu la ngale te e pe le nganga le na ngale sa ta ua ele le sui o sui tai le tuangai sa unanga ia isi mata upu alena ta ua isi suina la uma per visili la ma pe le tu ina visili la le na specific mai pe fa manino mai po ai suina ngai ele titi tu inga ia la fiam malanga fa lo fiam su te ta ia la visili mai lo fiam su ma pe to e fisa no pe de ai. Lo fio ngar fo betalai e wo mala ulau mo se mena ko kari fu ala nga pe la makingo o tu mai fu kari mai fu ai pe siri mai fu ia le fo na fa maru to su fa la lili e pe lo winga le na ia la nga o me o motele nei o me mon lo fa fo nga sa mo o po motele nei le nei vai aso male o ta lo ngonu mela ava felta po inga mal sa mo mala mi to non fa penatu mala valor ia o le fa tuanga fo no fo ai se fia se fa au la ver ia le ia tu la mai te mi la tu la il sui fa ngo fo ngal no fo fa mo mole tu la mai sui o vai bang no matas mole le ngang fa tai lo fianga le fong talai go mo se mano le nei tu malo patalo fa tuai le mau lungo le nei mota Spenga talanga toi le fio lo fionga tu mai tai palmia ma lau kapineta ni mai fo nei tu le fio le fionga le tai le tua ngai ma sui tai ye me se sui malu le nei palmene talo fat foi fa lurungom tanga lenga malom fa la potonga tu oti ia me se o official fono i fa le tu si ma le tanga lenga so se no ua po se tu malo e ma popo pule ngali fa pule lo fionga fungtalai e malua le ia se me ngase ai longo fia nu uma fio anga lo ma lepel pule ngalim fai pule e fa pena fe vai ai o inai fa nau mai ai ono le a o le tu fa mal fa o tau tanga lo leo ai nei nu ma nei fio anga o tu ina mai la lo nei la foi de tonu le pale mende lo fio nga fong talai io stal fa sul pitole lo sui sfono e alu waso sang waso e ele ngalo le nei mea o matango fi o tu puai le nei time painga o tu na isa fa penao na tu ia tonu ili fa vai sai fa pol fa va o tu no fa vai le tu fa to alu tonu painga o tu na o le mawalunga la se me tu ia se atu no ele tua ele ma fai fo ele ti apolo no no
o so fai am faleanga mai tau le lafo o tonai sa fatuina le nei vaenga to ititi ena ta fea au inana whanau ai le mautonu o le atinu i whainu mera o lo whapena na whatino ai le nei o inana fulisia ai le nei maotai e abe le lango le fionga tumai tai palmia malan na kabineta le tu ai mela le nei lafo wa faali ai finangalo o le nei maota e o ina o lai mai tau le atinu la fionga fongtalai o ai e toi ngā tō wha o lo whatino ai maota le nei vai aso o tō nai na ioi malangolang au le nei vai aso o toi whatu a whalangolongo fo i saunoanga i le nei tai au i whatatau i ta te nofo tuao i tau ai i le matau tia ma le ofo fongia o ni la fonga o tu ina mai tu ina ai le afionga tu mai tai pale mia o le ruai tu mai tai sa tofi ng ave 85 ai talo fai a mese le tu malo lo fa fonga mai ele le pia na ave o se pale mia tu malo al tu mai tai fe mai o i o mata i o talo fai le ni tai le la ngona le fa tai le tua ele o mea le lei uma sa o lo fionga talai ale mea sa o ai le pio ele pio lo fionga talai me pa io le nemot o ma sa le puai o la wa to ale atunu ina wa umman palota ba yasu tu nai ele se me o tu lango tu mai trai palmi malan kabinet ale ala le mea le tu fai tai au le nei talo fai le finga malie le sui mamalu le foi la toya nga i tatu salva le ai o le fofu ai ma tai au le nei malie ba sui se fa tu talo no fo ele nga tatu fo ia o le o umano fai tala le fo fina to fa malie le parmia mal kabineta ale foi la to langa mai sui mamalu le malie ia o le o se el tatu sa yo le winga na tala no fo ia so ne tu le saunanga sui mamalu le si tu ia wa fo ile nga i sa no nga le si su fe pule i le si fe pule fai pe lo fina ngalo le wingo le la ia ona manino le male fa lo fe su man la ofionga tu la me su ma mo to le la na popo e ai i le to eta tala o tato finga fa vai wa le la fo nei por mela le tu o to mana tu nei e na fa tu puina le la fo mo e tau le pua malafo mai amato me le popo ia tu lava i lau fionga le fonga ftalai sao noanga langa le lau tu tatala e fa fene la mato mai na fi la uma ai na le to lima le na mai le ala le tal sanga tu i lau fionga le fonga ftalai e pi ama tau singo tato tu la fonu tu mawala nga le o pasi le lafo ai malie le nai tu al mal fa faingo fi el tato mtau le ta po i mai le tunu o uma le tō lafo ele imanuia o no lo tō le amana i o le mato tua lalo tō lo pō e lau whain mato lafo ia ta tia mai la ia tau le fi au wai tala au e tu mai mato mtau pu sei wha le po fe tonu la o ta oto ai le mato watu ngalunga ua mato leto e wha tua ina le pale mia mal kabinet o na uma lo le ne as ia le ta futo e wha lo loi mai usa mau ua te a matu ma le tu malo lo fe ele a mai ko ile nga nu le temi nei e u fiu le me moni le mato te fi na watu wai e lu fa le tu la fo no ala me o lo to fi na ngalo e mai fa sa mo ma tato wanga fa nua ma tato wa fa fata e fai ele me le ami o tonu le tu e ta po mai sa mo ana le la wo fiu nga fo te lai la mo la unga ia la unga ka te pisa inta do vesi te ala nei ia ma nga fa lo le o mau atu fi ngalo le sui malu se fono ia ole fa malulu atu no le wa pasia le lafo ia to lango mai foi so son mai ngal ngal pon talai ia ole finangalo la vol parmene le fatino to ai pon talai ia ai o me umalava o me le ia ai lafo tu lava le to fa man fa tu tanga o i le fa fonga mai le tua ia le o tato tai le tuno ia to apel tai ia mai to finangalo mo pe fide mu ia manuel tatum tau ko pe nei lumol parmene tu me lo fionga le tu mai parmia lo fionga fong ftarai ya se me na vai sa idea tu ai le manino mai le no fo
I le tūlanga lea o le tā ua sui a latou saunoanga. Le lafo o le vai aso le la. O lona winga o le finangalo o lau fionga, e le mwhaina toi tala noa sesi I le lafo no whai le vai aso le la. I le tātou mta upu le whainei. Pe o leo te mau atu o le mea ia, leo mātou malia atu. E whai lau finangalo. E lote loa le lafo lea. Ai le whape o le lote o le lafo lea. O le ale mwhai eina tala noa. I le lafo no whai le vai aso la. A pe o leo te tau mau atu le whai unga mai no fua. O lea olo e whape mai. I le mwhai toi tala noa atu le lafo le vai aso la. Pe o sa o lea lau fio. Ia. O le ala wale tau nunga o e whai unga al parmene. I le mwhai toi o e tātou tala noa. O le whamane nonga ngā lau fionga tuata I parmia. Fongtalai le mai atu le launga le nei tu malo. Ina o fo I mai na omi. No o maruta na buli mai le o ruta. No mai lo le o te sau na omi no na nu. Na vai le o le kalesia ma le nu fo mai le sau na sui o mai lo te. Fa mai le o le nu. Talo fai a Naomi. Fa mai Naomi awa. Te taua o Naomi taua o Malaya. Wa ona me wa fai le atua taua o Mara. Io e pifa penale tai ale nei. Ele fe atu ni se o I Moapi. Ala me na oi, no e su e manuia. Ana toi fo I mea Naomi ma o mai nei I lu o Israel. Fa pena se la ngona le. Su e vai monga. To vaenga toi fo I o e lango le fionga te mai tai palimia. Toi fo I mai manuia le fe atu ni se to te o ese. Tasi al tangata na pai ele fai unga te mai tai palimia. Ai tau atu o pongisaya. Fionga fonga. Lai pa longo mai tau tumaro le mai e to. Fa mai mai sa ronga sui. Manuia al fona uso le atunu la fionga fonga talai. Fa manuia eu tiu tiu no Yesu. Ele mi ngau puia. E te lea o ia sui mamalu o nei tu. Ai po fer na te no fo ia o e na fa sanga le ia. Ai sa na e tau tala mai amato. Ia. Ile te lea o ia pa ngal nei. Te mato tau fa ia te fa mamlama fa purpura le le tunu. Maliele. Fionga con scalai. Ia. Ua mali mai sui. Ai o te fatua tu se la. Ta luai ona wa ve ese tu la fontu mau. Ia o te al tatu te marolo. Ia pole ase to fai la fiong. Ia vai foi ma. O ia foi mandato no fo. Ia. La festa to marolonga. O marolonga masani o tai au fatati ese ngalonga fono. Molan malolonga masani. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID is full river. Mo I lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumanga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata ese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le neia wanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le over selau ono lua lua valo fitu tasi. Over selau ono lua lua valo fitu tasi. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo.
Siu fonga balela we pesa ku kama ina wase se mali bal tema le wati. Te luas fu lima minuta talo le July se football lua. Tali July se football lua to fo leo te fasal la wida. O tatu tala mai Samoa le nei fo ia holi. Ia mana tolo manuia le ia holi. Malo la lo sai malo fa malo lo si tu te mangaluenga. Malo ati ati la tu abita vale lunga la tele fa malo ati ati to yo to fa mo to tiute. Pe ona ngalu ai ma abi ta vale lunga la wala fa mali. Tato ia tono farfainga ruenga ia fa pelna te fainga ruenga mai mata telefono ia malo dile ia fainga ruenga mai mata telefono ala ki fainga ruenga mo se ling ole abelo lo aso malo lo umare fongo mo ku pe fai puli ale se ku pe o mo wa ia lo malo lo fono lo malo lo walu alu te wol mangal fongo faina mata la faliva afar se fulu afar lo ai tula lua i tūla. Lea na tala noa inai, le lafo le na whaatu. Ele vaenga whai o le whaatu tu i le atua Samoa o tasi. Lua i tūla. Wata tala la le avanoa. Ina ua whaatu mai le lafo le tamai te palimia. E ta tala le avanoa i lunga i le lautele o le motofono. E au mai ina la tu fina ngalo. E winga lafo lea.
Pe ona whailo ma whaafonga tātu atu nei po kalame lo tūna tua i lunga o tātu whanatanga. Lima suia whaipule le whaatuatua le tua Samoa tasi sa saunoa i momoli. Malango la tu lafo whaatuina i le whaatuatuaina. Ole tama tai palimia malana tai inga le malo. Te tala fo i leo le avanoa. Na Yesu i whaipule. Ia pitai. Ua to tele sui whaipule o lo fia tala noa. Wai pio lena vavai atu. I o le palimia. O le tai o le tuangai le sunga tula epa sa ile le mali le ngoi. Ia whatsema le tai o le vanga whai o le whaatuatua le tua Samoa tasi le whionga ia laula le mali atoa. E pia to tolua i latu o lesa. Ai to tele i latu nei sui whaipule fia. Whai uso latu langona. Nea lana mo ilole le avanoa. Whaatu lafo i tono le mota. O le a ta tala le avanoa. Niso sui a whaipule fia saunoa. Ia lana tala le avanoa. Ia umangai fut whanangolongo. Tua ile ilunga le whaipule whaalilo na langona. Ia mana tua fo i meo whanatanga. Whaulawe ane le whaipule. Whaulawe mai le whaipule. Langona na lena. Lena whenaflafo ai ia le yaso. Tula ile sui a whaipule ano ama anu mele mua. Le whionga ia le sunga le sui whaifi au sui whionga ia se pulona. Whaatu le lafo le whangaftalai. Tahu na wawahe foi o le whono. Se whai se malolonga. Mara ia tele. Ia na laua alo le whainga malolonga. Laua anga ia tue whaile ipti. Se ia toi whatu nisi manatu. Toi whau nisi langona. Ia toi foi mai. O le ale vaenga o le ata oto iai. Lafo leo whaatuina. Lena umau ato nei. E whapea. Tasia le tula. E ono 10 minute. E lo te mata upu nei. Ia ai mai tau mai la tātou o leua. Ato a sawad vali atu alilua i tula. E le imausi unga. Afa le iwa. Afa sifulu. Afa siutasi. E le imau le unga. O le lopo whea la ta oto iai le unga le so. Ia po whea tonu o le anga i pe pasia le lafo pele ai. Ai fo ila manai mea maalia na uwhaarongolongo atu i tonu. Walau o lesi sui a whaipule. Le fau o lesi sui a whaipule. Le ana i whaafonga i ilunga le tātu pokalame. A o tamo whai atu le tātu pokalame momori atu a wala u whaafonga. Nei te ua u whamatala atua. Ia ai whaapere e le angi ngā mea. Ai mana i o lena i whaafonga. Lau o lesi sui a whaipule. Le fau o lesi sui a whaipule. E makau kia fo ingei ko inga mea. Ai o la lau whaafonga Samoa, ma lau whaafonga o le sui o le tumalo. Ia tua inga la fonga whaapea. Kanga o le sui a whaipule, lau le fo le sui a whaipule. E mana ia sau whaafonga. Ai longa manga ia kaika. Pe ananafi, pe nei, pu alfia kausanga, pe kasir kausanga. Ile taulia ile ia Samoa na mea. No. Ele taulia le tatu watunu una mea. Na ala no atu ton, tala noa, mol manuia lau tele o Samoa. Ai leo ke kongu po i whaipule wa umbilang ngofo inga, o i whaipule faulang ngofo inga, o i whaipule. Ele mana ia le whaafonga le tunu ia tua inga la fonga. O le tango le si whaipule sui lau le fau le si whaipule. Ia muli ngari. Wa whaapea ring. Wa uri waa le si whaipule. Ai e kua e ringon si whaipule. E ke uri waa. A wharonga ku whaipule uri waa. Ia whakoi foi. Ai anga kua e ringon si whaipule. Nga oe anga nga uri waa le kakawsenga. Nei masenga mea. Todi. Ia. Pauli merenga ko wharongolongo ai ore fau. O whaipule uma isi whaipule fau. Ai ka wharongolongo ko isi whaipule man. A wharonga ko whaipule uri waa. Ia maloro. Pea koe fo. A wharonga ko whaipule si di soo. Mama mawhare ue ulalore. Mau alo so wango ke alu kongon mau ka fongo ia afu. E lau mai lon whaipule lau fauka vai ke kua nunga. Oi, a ngafo. Ai vai mai ole nga ngau le ua i ulalore. Pepe so opu ama. Ki kere ai kara fui pusa masi. Ko kere o ega makua kangiro ki ngā leo so kuranga. Eko fai mai e.
Ai mai fo vai ako fo. E veo que pas kalango ngale la fo ana o si foi pule. Sao de kang ngelis fa fingi. Kale la ba ngi pa au. Kale ala el fa fingi, adu vele va dans le parc. Ala el fa fingi, adu vele va dans le parc. Wa mak wa I pala kama ili mal pa au le fa fingi. Pasi au cavali, ya pasi angere cavali. Mongo aku lu fa fingi do ku ya. Oh, e busu la fa fingi wa la sa fa de kama giao. Ia ke oi lo mai ngai ala vele la pa au ke a. Nga pasi ko iska me giao nga me. Kale la ba ngi pa au ke. O sai mai lar ka koi ku pa fa fingi. Sa iris ka ku avango ka koi ko mo ka fongo. Te ka ko kango filo kilo ke aku upu fai po fe wanga ai. Po ai fa fingi fo, ai fa fingi la. Ma vai le belle corsa le fa sale si fa fingi. Dois football val minute challenge una se football lua. Elangona puana oi ilo ufatu saupa imai ia owinoa oa ulolo to atoa darling ea uwa ofia mautinoa Sila ya uang sefai popo lea la lea olo nana ya oi ulagona darling e fifa alongo iso ufanonga penina sungau teo foina se mama nungoa uilo walofa o oe faimo ita o te popole ile taria faalu mai mama fatia darling wana o oe wa o Si fonga malia la foi pesa le ni folo le ni fo ya uli pa malo ati di so tatu pa anga umala vale ma futa ba ilunga tatu tangua alo le ongo sa ika ko re aka ya evangelia mayaba oi sorry anga kala fa me le se kulanga ai me kinga inga kaka kasi ipu ai mana ya vai dale manga
E fai mai mana ia ai sao se matu vaenga matu le tu pa fa fini tu non motafon. E mau lo ma kwa va ngoi ko mo ka fo. Fongo fika lai fo ile ole fa fini. Yo e alu foi ma ko ku pai ko e fongo fika lai fo. Kwa ko va ai la le mo fongo fika lai ai. Ko ilonga kulanga. Kulanga iku kamai kai mo longa kulanga iku paoli. Kale faku ale lafo ia. Ale fa thing. Ai sanga mala yo. Ia vai dale mako iku pa. O mako uma ku sala yo. Ba e ku sa mala. Ai tele ai. Ai ma se mako au es. Cosa mako ele se me ko se le ai. Ar fai mai ya. Ai se le ai. Ar fai ya ko mako pa. Le ama se mako au es. Ku sa mako loko. Ya langa e fa foi penga pe a mau se mako vango ko ngol mako fong. Le ai ma se me fa le kong. Ai manga foi se ia fai pule a fia kukula ia kulunga fa pe e le oi peila le mele ke va ia kulmo ka fongo ngar kula le fai pule fai long mango o ia fa ngo foi mako ilalo ngal mak fa ala la mai ilalo se isis fong kanga mai lo sa ese abelo fica kale va for kapaka ai uma foi amigo que ale pa full stop. Ale full stop para mesmo oi. Oi, me boca ko falo ngolongi fongo wa. Foi mai lesi, foi desi. Ore ku aya olea fai donga mangaku, ali yang fongo fikalai. Oh iya. Oh lo mako vai kai mi iya. Ai ko baba aya le iya ye. E fai for ka ko fongo. Ela vai ver a motato le leite pela uli tos futebol minute 10 talo le chula se futebol lua. Wa mai o tole ne yaso. Se kisi maleo sole la. Malo ngalu due malo fodong sa. Ya aloang isau ka mafkanga singa ipuki. Vai fo ngi yaso. Ya la wa uma fo ngai vadu ngi yaso le fongo mai ka ami e. Ya lo wa ka le longa ku le. Ile sa un fo ile sa wa ile fongkang. Ya wan ingali ya o tatu tatalie ama tatu faitala mali ya wan ingali ya o lo tatalo mo tatu wat no tali ya to tali mai o tatu fono le yaso po feole u ya ile tatu mata upu Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo o e talo falava. E tāua tele le tangata o na vivi i le atua ilo na ngutu malona loto atoa. Pei o na pese le whai salamo ia o tau luatu i o na whai tatoa ma le vi inga maona loto a ma le pese ia o tau vivi atu i ate ia o tau whamanu atu ilo na swafa. Hani la opele, sili o ilo loto, o oio se mata awa i ate au. O le ngangana lava lea ua masani ai o utalinga e fonga mai ilo uto olua i ate au. O le finangalo fo i leo le atua ina ia vivi ia le tane lana ava. Wa afai wa tofia le tane ave maulu o le ainga, o fusia i le alofa o le atua. O lona winga o le tane a matamayaivi inga o le atua, o na whaasolo i lana ava malana whanau. E fia maua tele le tinalo na vi inga mai fofonga o lana tane. O le tele o tina o te fasili i ai whai mai na ngata lava le peseina i o lātou to olua, o ni mea le leie whaasanga ia i lātou, i le taimi mua na wheoa i ai, ma se taimi pupu ina wa umo na whaipoipo. Ai o le taimi nei e fia tele whaivi inga o isi whawhine ma isi teine. A whai wa ngalo e le tamao na tautala i upu e vivi i ai lana awa, o lona winga e leo maa whana le maa whatanga whale ununga lei. O ni whai upu le lei nei e whaanga e ti ai la ngona o le awa. Whawhitai awa e ese le manongi ma le mānai o lau kuka. Hani, o te alofa i a te oe i taimi umalava. Hani, na o misia lava oe le nei aso. Ta o i luma o a wō ma istangata o lau awa e numeratasi mea uma. Whawhitai awa mo le tapena ina o le ta whanau. Whawhitai awa mo lou whaamalo si au mai. Whawhitai awa mo fōlinga la le lei.
O te whaafetai le atua ono oe se tina le lei le tā whanau. E ese lo au le lei lo ofu le nā. E ese lo au le lei lo laulu le nā malona teunga. Hani o te mana oe ave oe whaatawhao nā nei. La ua wā pele, tu ia te au ipu o te whaamamaina ai alu oe malolo. Te mā, e fia maua tele la ua wā lo peseina o na vi inga. E peo na whai mai le whaata oto. E to a tele whawhine a mi o le lei i lātou. A o oe, ua whaasili oe ia i lātou umalawa. A vea Yesu maulu o lo a inga tamā. Ona e pese ai lea mawhafonga ina atu, lo Fiafia i lau a wā. Mamana tua, e le lei mō oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Bala auno le ese tatupu funeral directors i le lua o na lua toru fitu o o. Lua o na lua toru fitu o o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manuka City. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le tonga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay ta tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pesiniatu mo so wabaro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e la foi le sele ni i le My Cash ale Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel Oceania Career Academy Sauni Kako hoi kaule kaua He whai ama whai Wāse lumaga i maguia A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le over se lau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau, ono lua lua, balu fitu tasi. Talo fa Samoa se o atinu pele. Ua tala ina neila matau fale o loa o le leata i lai Super Reds i le ono valu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fufonga tau mafa. Ua maua neile matau talo fiti i le iwa tala iwa i le kilo. Talo Samoa i le valu tala iwa i le kilo. A fio mai loa i le ono valu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le o lua fitu, lua lima, valu fitu. Lai no mire te talo le tula suma lo to tali mai tato po kala mele te mata yalo fa tsi mai e ale sunga le pulo le tato omega casa le sunga tongsia mo tato le nei tao talo tongsia ma lo le sa itu te mangalu ngale ya uli ya langi mata fila sunga te tia na sunga le fa sala yo e por tai por tato po kala me le tia mai au ma por papa anga sambo me tu fa ne kelope ya pe foi tono a chevo me toro tato la fa no sambo ya pa malo so tu marmi pa malo to wa tai pa malo do su le tao tia malo na sai tu manga luenga tong sia la fo tu o ma fana la unanga fo ma tu tato o meka kas mo ngang fa lolo ya e fa taiera la sunga te tia mo ma tu no la le te tia so mtalanga tong sia ano le fo ia fo e va fo e shirt na chi tu puni to mali o tato atu le su me mantala mai amol te mini ai fa i but Samoa yo I will no point about this to rise to fight the mama kinapi patal se tabali yana su mai le matala mai awele lu se la ke minister ni manuka ta ke fa so yo fai la fa mama tu langa umma me do finance tu langa papenga awe foi ni fa ngaroina specialized dato fa tabali ile yo te no sa pola la me na alternativa fa so yo tu langa la na fa kin me tum sia Tatu tabale amatu mai lava tatu commercial bands, so tatu family band, pape foi tatu mini bands. Eu mai foi tatu pick up, por tatu youth, for interest to your Hilux, pape ni Mitsubishi le Titan. O le lua after do suma tasila e 4-wheel drive. Yeah, em fai la tutunga i tau tatu tabale accordingly to tupe e mafai mai le finance. O nisi tulanga na tauia ya tatu repair film tulanga nga family no tulanga meta finance e mo tatu tau ainga i Samoa le lima kala tala e fai ele fa taunga i Samoa
ia e whamanio i nei, manio tātou ainga i Samoa. Nisi tūranga nā tau i te tima mai Samoa. Su mai, tala mai au, pai se tātala, io e su mai, tala mai au, ta whasoa, pai pēnā sosani tu e ta mawhainga o se tā vale le ainga, ia, e mawhai pēnā sosani tu e po lea lava tūranga, ia, e mawhai lava kele au wale, whakino ina era mātou tautua, io e nisi tūranga o ai ki me tūranga papenga, ia mātou ti tau mawhai lava e sosani te tu e ni tūranga uma lava, ina e whawhaingo fia ia, tu e mwhapile mūlo lo finangalo, ia ma whaatino le mātou ngā renga, ina ia mai, mane bia, i matau lau o whaamoi. Moe, ia peo arawa o le whaasta launga ngā tong sia mo le ni tai au, ai whaapai telim nei ainga na whainga tau tua le Amerikas mo le last 2 days. Le whain whaamleina nā tu ainga, whaamabia ina ta sanga, mawanta amale, mo whiwhamunianga i Samoa, o la tu tau ainga. Io nisi tu langa te pimba mla mai, te tau tua whatau waa atong sia, pape sunga ia tuna sa nele. Ia su mai, tala mai au, i le lusa lau Kevin Stripe i mankau po papatoitoi. Lusa lau Kevin Stripe, ia tina de foi, pala aman tanto landline, ole oiva dua fitu, lima balu ta sigua, oiva dua fitu, lima balu ta sigua, lau ke fon pebeai, ole olwa tasi, pakituono, lima fatas, olwa tasi, pakituono, lima fatas. Manio faiva tia, pamia le tua, terminei, pato fam faso i fua. Malo fa te tele lava le songa tokisia mo tatu ni poti le foi time le oli time le wati le o to lu minute tale o le tu la se football le lua ia mana tu tau lunga se tau tu nei foi vai ngaleso mo le tole fa te tele lava sa mo le tunu pele mo tatu maftanga pe ona ia ile ne yaso mo le tatu au nanga ia fa te foi le tapa ingal tatu watunu awani ngali atu oi o le atu tele mai tatu pokala me le aso atayao ile te masani awani ngalo tatu pokala me mafofongo le aso falaile. Ya, bale sunga li pulo tatu farfenga renga por tatu unanga matu tu al motonga ile aso atayao le te ale tu laiva tatu sumpa le aso atayao fal tatu fa marstino le aso atayao ya mana tu mal tatu sumpa le aso atayao tatu flima ke ti le aso atayao to unga foi lo pokala me leva yaso ai fa te tele sa mo le atu pele fa te foi ma to mai se tatu ma sa unanga mo le neva yaso ya nga lele atua tatalo ane mo tatu watunu tatalo ane mo tatu watunu awane ngari atu o Samoa i lau te talo. Opa masani o le atunu. Pe o le ale tūlanga e o iai. Po le afo i le tūlanga e o iai le mamafa mawhilafura fua inga. E tua i le tōso o longa lei mamanuia i le awa fata. Le anga o Samoa le ainga. Mana tuane i lau te talo o tātu watunu. A o toi tali umai le funu husu o tātu watunu e wha au. Ia whilafura fua inga o le nei aso o sui ai tu malo pe ona yai se tau tu masa ngana te tia o le tau tamale i lau fa fonga le so fa mangalo se le vai vai tu auna ai tatu filo i la so taiau le lofa maleanga leo le tua so i fu mai manuia. Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa itasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilu tātu utinu o mafuta fōi a wale whaata whitira ngā ruenga o le vāiaso o tala mai Samoa. E te furu mafutanga mwhalaputonga tū maoti ilo tātu utinu o wa fea i reanga le leo le malo Australia mo o lato maua vai ngā tupe, mai se furu afe o i le ono se furu afe tā la Samoa, e wha tupe i a lato wa tina e le amanu i ai o tātou tangata. Wa wha iroa i le ofisio le malo Australia i a pia o lea fisoa swani, wa wha arua i se vai ngā tupe, e tu sa ma le wha se lau lima se furu ono afe, lua se lau valu se furu whata lama le lima se furu fitu sene. O nisi o a tina e le a wha o ngā ia vai ngā tupe, o le saunia leo no fuanga e mawaire le tise mai le malosi o le la, a o awino le tomai o le suisui, fausia o fale komiti, a tina ino o whaato anga o fuala au aina ma fuala au faisua, whaata waitane vai,
whaatawai afi e le tise, whaamori ai lao ma maoto nisi o ainga, ma tā aini pao sa se fulu, i le whaamoe maua i e tūpuranga ma whanau se to mai e whaatino ai lea vaenga tā ua, o le tātou soifuanga wha Samoa, o le tāina o wā o se to mai ai longa o toi to tere nisi, o i ai se sila fia. Whalaptonga o whamuru e ina i fua i tupe mai lef so swani o le malo Australia, o le au whai whaatoanga le fio anga o nganga i fo le vau, whai whaatoanga i tapatapao, o le whalaptonga o tina no fotane le fio anga o malai malu, o alo sua ma whanau o whale fia i sālo ngā, au talavou le whakasa i puleia, au manga matau le lea o le nuu o pai ala, komitia tina o si umu, whalaptonga o tina no fotane le fio anga o lua tua nuu, ali ma fai pule o Santa Puala, ma le fio anga o le uru moenga tuai. Au tuli matai ai e le malo saina le samiina o le atuanga, o le 5 tausanga o le na fai ngā pā anga whaavao malo ma Samoa. O se tasi o viso soani tā ua lea malo tele, o ona tangata ua o ina i to mai whaafo mai ua ngā lulua e lo tātu o tunu, i se whea ngainga ua mai a whaamautu i le vao malo e lua. I le tau whaai ui uai o le teimi ngā lulua e lo tātu o tunu, o nisi o vaenga o fo mai mai seina, sa malangatu i la tau lo tātu o motu o savai ma whai aise ngā luenga viso soani, i le vai leo ngā sengase ma le lau tere o lea tunu i lea motu, e peo na sa whaamautu ai lea ngā luenga i le whale mai i sa taua, i le tū malo vai singa no lua. O le sui whai pule foi o le tū malo ma le minstala sui fua malo loina, na ia whaafeta ia lea ngā luenga fo mai mai seina, wa va ai fu ai o tātou tangata i le tu o sala fai. Le tātou i tū malo ia o awanoa mātango fie. O awanoa le au maua. Ai mai se lava ia leo o mai o le mamalu i specialist. Ia po e o iai to mai whapitoa. O le tīma fo mai seina e valu fo mai. Ia halo o taita ia mai le lato ampasa. Ia e manga lua fo i wha moe, e le ngata i to mai tau whatoanga o lo i aise to mai tau whasoatu e saina. Ia e mai se fo i le tātou matanga luenga, al soifua maloina. O oktopa le tau sanga nei e whamnatu i nei le 5 tau sanga. O le maftanga wawalalata a Samoa ma le malo seina. E le o se whainga paanga whato a whaia na nafi, po talatu na nafi, po ni nai tausanga, o leva tausanga, o whawai pēa ma lo tātou wawai pēa, i le fisoswani malosi mai, o le nei atinuu, wanga le lei o seina. O le mau a tātou i tātou wawai i nei malo, o fausia lato whainga malo i whainga whakomunisi. O tangata fo i e pei fōlinga i lelo lotu. A o le alofa, o tau silisila i le alofa i a Samoa. Te leo whale mai, te leo whale aonga, te leo me whai ai maise so swani fo mai, ma to mai ese. O leva na whasoa mai e le malo saina. O lona winga, tātou te le ma whai o na tātou tali e sea, nei to mai ese, o whasoa mai e le malo. Whaftai tele i le whainga malo, e mai se le malo seina, ia mo le amana ia. Masalo ele na paune i le malanga mai e fo mai whapitoa nei sa whaia, masalo ato manatu i le tātu lai mai fōi. Ia vea ma minista, sa atu ina mai le sosani whapea, lea sa whaia i papa, i le maota le whakasa i papa. Lea sa ia i fōi la tau sa o mai ina ia whasoa mai. Le foi umau al tātou avanoa, ma o le whainga paanga le al tātou i tūmalo masaina, e le motu. Ma e sa te talo pēa i ai, ina ia aua ne i misi vaisingana lua, i le lātou lisi asi, ma whaawau, i tausanga uma, e o ono o mai ai whesoa swani. Le fionga valasi lua pito whanua to o ngā manga tā whito sele, o ia o le minsta o le soifua malolo ina. O le masi atu i savai o fōma i mai seina sa malanga i foi, ma le ampasa o lea malo i lo tātu o tanu, na te mori mawina lea ngā luenga mawano ai,
ona sila inisio o nanga tau soifua maloloina o loo mana o miai se fesoa swani. O mai ala whaaso na whaatino ai ele vaenga me le malo Amerika e tā ua le Nevada National Guard se awa onga mo nisio tangata whainga luenga o le pulenga o wafu mataulanga e whaatatau lea le puipuia malu o wafu mai ngai o inga sori tū la fono e ala ilunga o feso te inga whaona ponei po le cyber security. O se awa onga na fitu wha iei ofisa sinia mai lea tautua le malo masui le Nevada National Guards ina ia mawhai o na malu le puipuia le leo tātou wafu mai ia ngai o inga aia mai se o le tau fiai o le sao mai le atunu o ni whainga sori tū la fono e lamati ai le saunga le mua o tātou wafu. O le Nevada National Guard wa mai a wha mautu o na so tanga ma Samoa e wheso swani mai ai le puipui o le saunga le mua o tātou wafu o wheso swani i teimi o mala wha le natura wha pia por kalame e tāpena pena ai e tali atu ini wha lave lave wha fo sei. Wai luma nei o le wha masinonga maua lunga le atunu le talo sanga ua toi a pidi ai le wha ai unga le wha masinonga wha i tū malo le ana tali ai le talo sanga alo ia leo leo ina ia whaata oto ni ai inga i tatala i tua, le sui whai pule o ngā ngai whamaunga tolu, o le teitai o le vanga wha upu whai o le wha tua i le tua Samoa ua tasi, le sunga la audi le ua tea pola tai vau fosi Schmidt. O le vai o sune ina vala ua i lea talo sanga ina ia toi ilo ai ai inga le tua ina mai, e ala i se wha i unga le tamai tei wha masino o le wha masino nga wha i tu malo, le fio ngā talasa a toa sa anga, le ua tau fi ai le tusi folau o la auli, saini de official leo, ma tau fia le toi whao ngā wheso ta inga whao na ponei le social media. O whao tu eina fo i le sui whai pule tau, fi le tau ma whai e wheso ta iatu, i mori maua leo. O ai inga nei e mafua mai mori anga lo tua i ai le sunga la auli, le ua ia te ena. O le vai o se fau e au mai eise finangalo o le wha masinonga maua lunga, i se aso e ilo ai lea talo sanga a pili. Au whanga soro pea ngā luenga le whalaptonga le malosi tau e le tise, e fo ia whale tonu na motu si ai lea au nanga i lo tātou motu atoa uponu. O le ua whailo mai e le whalaptonga i le fiafia le sorulo le vāso nei, e te tau na mai ale toso ina uwaia e le tise malolosi i le vai aso nei lava. O le whausia ino le leina e le tise mai si usenga i furu asou, e ui atu lea le malai taalo i tuana i mato, ua mai a se vaenga tele o lea leina, o lo toso i lunga o pou, lea lo o iatu i le tele si usenga anga iatu, i le malai tāpolo i tuana i mato. O lo wha aua wai le wha mamaina ma ave ese la au o lo a fiai le leina malosi. Na lolo wale tau le amatanga o le nei vai aso, ma wha mua ai le saunga le mua le au whai ngā ruenga, e peo na wha iloa le wha lap tonga. Ai o le toi le lei mai o le tau, ua wha aua wai ma le fuafuanga e te tau na mai a i le vai aso nei. Wa ave ai le whaamtai e le pulenga o le malosi tau e le tise lo tātu utanuu, i le ono sai ma le lango i lātu tau mawhainga, ina ia wha mautu lana tautua mō tangata uma. O talai o le nei aso, soifu. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei